asundua bua no ene pese ye nyina ye nom ewo Ghana memha orofo ye kan sem bia cho na anwumre se ewiase asetram nyina eye apredie na ni oprekon kan no eduru baabi a wokọ ehun eno ti menua predifuei prekod ye nkunimdie enso ewo asetram nyina ayo oko o ni ewo mia nani ekono wonya nkunimdie abotre enti menua wokofuei kokọ wanim na ubedi nkunim asofra yetiamu akwata ana bisi akafa tamfra bema no etigade abakade kumasi jom okwaduma samo wiafidie ema tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans osi sikofans adias yako akoyanim yanim ten ena yeko emirikisi yetumi no ene yefre no samampo yedi so ena yejan so wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no na ye ka kire obi bia se bronya bosomia yewomi ne da etoso edu ene eye 10th December 2024 kuropotwe dia pobasa yadom okutwa nso ane nanka nso ono ene boss adai enya asam ketu akra Timothy Newsum Saprensiemes seeking the kingdom of God first, and nothing shall be added unto you. Yan shall ready and then a ten cane, Nadia Kanyada, or the Bekaya home, and Yasam Ketua. You made your to Amna Samuanka, Sa and a Denesis anchor of Alumba Jinega, or Nade Mame Yabua Equia Esama Brunya, Waya Abrewatia, or Matinka, Ewo Jumedia Wiso, na Quaco Sachi Fletcher, na Dawruma. Ene ne yenya bi ede ebesew ne atunu sre ene abasa simadika ka cho se dwumadi ha na betempaninsem aha na betenkomode aha na futu sememu hwam etetra brabo ye de bebrew ayo Asem Mpe Nipa dwumadi we so na Asem Mpe Nipa o asem na ye kan sa no Mpe Nipa o na Mpe Nipa ene kwatwe oyede ede ema no ho na kwantabisa Isaac ne ho dodo no kakra anti sabre oti TV no ho na wo hwebie osini sisi ne ya menim do sisi no yo na ye come master control room house so a Kevin oyata ono nko a na age ho aboso a sabre wo chichi fidie no ewo ho social media handles ubehu yen ewo ho enya asem ketwa ekoba jasisem primo bema woni David ka kire wo bi o madawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no eso kofro bofum pa bema esuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa menam te adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobɔ se asase so kansa pia ose kapian yeko akoyanim omna samo bibia bokode Oforisuo bema nyankopɔ adama nka bibia bokode na no ma bi na ha adwen kakra Oforisuo yanche tifo ni ahwefo mo hwe yen okay na yen na nyankopon so ase ebegu so adanyame ase Oforisuo kro bi wan ka bridge abo ka bridge abo nenso ye be ko so adanyame ase ne ya to abawe na menu mi no hu me na me so me hu samre nka na muram Oforisuo na ko wo si jajaja onim de asi na nka me so nam ha na lumba nam ha na nka abo ahwete baabi a wonam ezu nyankopɔ adaroma ye kosoa da nyame ase okay na no makakra bi na etetekam kakra Oforisuo ai nti that's kwaku bibia bokode awurade ayade odenkwa chekete madabodwo mogedie fusane ebane sa ye kachire Yaw Osei inshani anidie enka nedine na yade awurade ase ama asantema awura brabo seda yeto yani a ehunu no na yenya na futuo de bobra afi nsoso na aseda kwa ma serial callers ni nyina da bia da mo sai adaje na omofre ebadumadi so obo ade nhyira won na onye won kase ya transit ya enuanu ma wo akire nyina hwe futusem no na omatimi apem akọ nanim tinya ya ka nyina no se obi ankokodene na obi ampem kọ nanim enche ya futu no beba betwim na niema akotote de amaya yawo okay na asa na futusem no ebeba no ya to aba na wie ama Ghana asundue no yenya na yennuanu bi mpesa asundue no yenya no bewie peyo
enra medika ka kire wiasema ne Ghana man nyina se aba no yeto na edane saa no a ye wo transitional team a aban dada no anasa aban no teso no ene de wa win election obi ade ne transitional team beba ne ya hwe kwampa ye be transfer power eno ti eye process enye se obi ti no office ya na akwa yi na free ho ekoba no sa menteme ho ase esa ba ebekwa akofa asem foforo ba eno ti ebesere nnuanu man disifo no bi no mu a baby wo hwa na wo kwa akotaki ene se habo nyino makwa akotaki ho eno asom kotaki baby foforo ye besere mpanifo ne wo monkoda no kasa na asomdua Ghana wo no e wo abatuom ne kenkan so ene ne tuom no ye nyaye no besere wo mu a mra no wo ho Ghana ma mra no wo ho se obi ade ne transitional team beba na wo mu nyina adwojo na afie ho kwampa ye be transfer power eye tietietia omna samwa Bozo me dase asema na odi abetu dwai Oforisuo nipa bebia otie na anadwi Asem Mpe Nipa bia no sabi de bia de futu ba nanso wa otie me so mpa futu ho Oforisuo ho nipa bi ente ewiase ase nipa bi ente no ma bia ye ase se ete no ma bia ye ase a NDC ne MPP sa ekuo ni mienu na sese ye ne a yedi akire no se wudi MPP achi so di NDC achi no esese ye te no ma bia ase wudi obi achi ate na se wan te na za be mistake Oforisuo menu mienu gitu se so mampani wote so no se ye to aba na sese be ye nwan so akonwa se yen hwa won hwan ya enso afram hwan ya se de ye tu no so no na da so ye president until 7 January until 7 January enu ti se mra ya adwuma eni kwa se be ato aba ampa president mama ani ato aba ma no but kwa bi se wote ase a onya meye president akwa bi so ade ne sese wo pre ho nipa na wo kopam no kura bi kura na sebe ebi kura na sika watam sika bi enti wo kopam ni ye wo mu ane se o mi sika no kwa me de beto ha o na su pinche ba no o mafa kwa ko de ehu wo mu kura nse obi wo kura we civil servant o ya mama abai na wo kwa kopam ni ya nya abai bi abai na amana appointment on de de ye be yina fi en no bi su kura on so wa ba adwuma ni su kura wo ba bi oto na ba ko ye enti wo kwa kopam no ene se nemum ni nyina na kwashi omum yenu ye kwashi ye nsa na kwamna so ye ba ye be stress party ni mienu echitafo no ye nhwe na ya nhwe yi a de ekosu ye be ma papa na o be so afrema so no e president mama ya man problem siasi ato aba ma no na sabi obe ye president a ye mani nya sundue ye ntu ye buase ne mra so mra no because no ni pa obetima point say wo adwuma wo me da sha unsa apart from that no wo de awon prepare kwa kokum obi pra obi na wo kofa kwa no se hwa a afa na obeyi ne nkrofo eti abese ni enya se na mabre no ho Oforisuo me masema me di twato wo mu mienu no NDC ne MPP no ye radio ye hwa de bi wa sa tama na ya friend say na na kufu adu bedi so no na school feeding no na NDC for na wo so no betu no na wo behwe no nipa ne ba yo no be ye president no do school feeding no be pama NDC ni kofie ekwa mo kode no ebi na ye hu sese mama so na eba mama so ba obi so bia o adwuma bia no wono so be pama ye de we aba batunim ade sese esuan wo se ye wie ni nyina wie yen kan wo se ye besa to aba mre bi sampanifo ya ba begina pa chaw Oforisuo du me bi a do odo no de wanya na to ba bi awie o nipa odo no won so odo no wanya na to ba bi awie ntinka wo mre ne mun ka de aka eye de wota wo de won pe wasam e na wo twe na dwen asa ba kan wo de hu ama next time no ye sha akoto aba wanya nipa dodo enti enya botre fane mienu nya enya botre se ye to aba wie a na we kwa ha se wo kan we aye bi we bi na nso de ne de aba na enei ne ye ka ya besro mo president what so kwa ne betima point se ha me de amount ana wo fa
ana sabi DCB a wudi nachi Asem Mpe ma bi adi nachi onu nya bi na wu nya bi na nka ya kan sa de na nipa wo mo bo president mama ana se wo be di akonwa ya to abama ne de ena nka wontimi o ka wontimi because obi abrɛ no bi motive for the brain say o pese yesesa abano nemo ni motive nkyerɛ sɛ ɛsɛ chinchila twa sɛ president mama mama dwuma yɛ ne sa de a papa no within by 6 months na 2 months ya basa hwena sa akonwa beti dinatam so ama yewu mumie nya peace of mind papa ni nya peace of mind na yenko aban bi obeba de wote so obakọ de obeba biem je ne Ghana fo ne yehu ne yema na dwen fan no fa mu o man no enti sa de yehu ide enche amafo beka sa bla me bla ye wo ba na kom sa de me sei ba jo mumiema papa ni nya the peace of mind don't fa me bu ne mind no na bi nka nyina the nation sanka ye wo tumi a ye de transfer power transitional team omo na enkrata ombekwa akwohwe so ekwa we ye duru ha ye bobosia we wa ha na mpanifu ahwe enkrata so we nyina enyanko so oso omo nso office wo na so bi be ya accountability kura anase transitional team no kura no wombekọ sa office wa kura no na akopam no na ne yekoya na ye bai ya ye da se na ye tu omo fu bi yebebusa se sa amere ya wo kan kura oforo ka akwa America o ma ya na ana amara koro no oda so te Ghana ha sa na ya na etwase ye hunu no ebirebe na medi nkomo bi na me ka kire se madam fusikani bi di nkomo bi o se parliamentarians make law, police people enforce it, billionaires buy the law. Busa se ye ti kurumu ana ye nto aba no wan na nya akokoduro ko ECB office ana office bi se okwa bubu no but enne di akokoduro no wanya because na ban na aba ti sa mpanimfo na de da no na na de sa tumi na hye wo monza me pa che wo ndis fo ye sa de de John Dramani mama ndi wonte entwa mu nazum enti sebe tafara che wo watima be gina TV so kura declare say am boys na mo yes an pam chew enuru ho mo yantoto ne ma ye na asomdue mra ye de ye wo TV bebere ye hunu bi wa he ye mfa ma ama nto nchen e bi ono kura wonte watwi na ni nso a ye musa na na ado so a wo fira de ye so a wonya nko ya wo saa wa ama nti da ye nim se enye ono na sese wa hye mra wo so wo enfo so mra no wote wo ye da nti ono so nte because ebire bi ya wo ba no ono so ma ne ko ye bi wanka osire dem di na obi ya wontimi nka wo so mu jai to na sebe yete wo man mpanimfo bi da ya no a o ma hyehye mra wo polisifo ne asojafo a sebe tafrache ebi kura tete wo mu ni dwumadie na se nipa bi di nyamana nsem se yi a eno no yensa metena radio so mechem ansa na aban ya oteso ate se ne yekoso na mra bi wo ndie mamra ne nya adwuma na mfa suro meto wo man ne so anaza sebe tafrache aban na ye beso ya ne yi no me na me metu ne fon kan chen se wo mpia bontene na asumdie hu nkomo onhwe no woni mfiri ho ewo mo ho emo minua no mo yesa me wo fa asefo na me betu omfo nwumire ya kan kire omo se na ndwie se de ne dua nka ne to no nipa komfo enka wo nsem da yete ya wo 8 years ni enim da ama de ne tubesi akonya ne so biem e na go mu favor na enso munya abotre twen yatimasi saa na ne awode ye ne nane so nya abotre twen yakina bi beba na John Dramani mama ni akonya ne so biem na ye na ban ebi ebeduru won so na wo so ne ya ponte wo ho ti won fa totoro me wo wati komfiri wa na sia sa nyansa wi na fa abotre je yese se wo munage aye de mawo wo sereje nso a won saka enti nka ye beta se monya hunu se ye mo de mo besere na nka 7 December afiri mampanyin nanum se fa hai me pesam ne kwamanata odi machi bire ye wo nim de nim nyansan ekoto de seta na fe kwamanata asori asumdua akeka okoto ahyema kotena na ye nim nyam de ama amosoli ya mo nkwa na mo odi na mo na mo abetri ya mo di mirika ekọ ho ya mo go pian nkofo agu asojafo okora wa mo mpien ye de wo betena ho ampa udi bem waban na aba ekoma de wa chentu kotena yate echina unuse nyan DC party nkwa na bedi Ghana so enti obi foforo nso te se cheda beba obi te se MPP beba obi te se party ahodo aka bi betima ba omso ba na wona ate office wo na so omso de bro edidede sa aba beto wo na se anya woda eho na nyame akatua ne hye no so mbe yesa na tim de o ma anya de kura boys na anya de kura eho na ya na kan madua nipa ka no wa ya de na wie aka one man jimi be kura no de jimi no ma wi ade no one man te pem ntwan edi ejimi no sabe tafrache kuro no ehye nipa bi botomu ana se ye nyina ye boa pa se papa yi onkogina home omo ha adwene na mo nkwa odi na nkwa ye
se duro na okokro motini nko abetima ya na ugina campaign nim bia no wani abere metoni na abansiri gugu ase na oye campaign de akire ho amo saa na ne awokoburu ni nua bi so wo mo wono so koka an campaign no na moto ye na kino betena wo bo ne wo fa na sta mo ba ba mu bie mo beto ama ndi na mbetena so amo nche no saa jimi nkitingiti we ya munsua hunu se ye campaign kase se wa ba benya aba no wo betoto wachi na obi ape wasem na obi adɔ etina ubozu wagina sa adɔ ne so na odi ato aba ama munsua se nyansa no ye nya wie ne de ye be bubi ye be prabi odi agoro se ya na 4 years na ba na wo be pribiem afa ni otoma ni nya ye no wo bo ne papa enti wadwa ose won to biem esi ana akonya afiri mu nsa mumye nsua nyansa ne abrega na ha mumye me nimra ye ho so ye ntigimi so na hodi ni ba akofo fie na asumdie ntimi mra na mo fa se John Dramani amo ntena wo se ne oyɛ mum no onye mum campaign wo ba bi ye hunu ye nyina ye ne agye pa so waba eduo nsole waka onka nkyere mema ne se enye modwuma no mo ntombo mo mputu stop ne ye hunu ni suba mpa na da ye ka ho asɛm no ye hunu akoma pa na yetimi didi adanse ye ma no mo ntena onye se ne oyɛ mum obi nkopro obi ansa na obegnya TV so be mimi nani ase ekoba ne se betwa abɔ no ntuo nya metena so megya bibia ntona gi na masɛ na ado se won sole u kofie jasundie o ne kɔ sole ne frɛ wa commanders no police for no omunya ne yesefata na asundie mi na kronim na onya so nso se abani yetuti ansa ne wura ho no wo so sole na nte nkɔnani mo a wate won so atwi na ni sa no na mo ye yese dia de na ma mo ye leaders na ye kra kon do se mo mra medi yeso no se betimi di yakoko do aye ne aye na mra bia ne ye nkasa dia ene leader na mo ye nfa so be na wo so ya wo mun sole no munya ne yesefata na Ghana mfantuma pa okay enuti de mabunu no ye no ene se o content amfidi ni social media samwasi wotepa no kra abrɛho ede be na si wo sekire jamasi ama atwene ya tepa no kra ye ntro ya asɛm wo bibia anko so ene tepa hina bodwa se nkofo bi na aye o mun nsɛm kyefom se yakɔhye tepa hemfie yakɔakɔhye school hwenhye to no kra bodwa se saa boys na o mani ba social media kan sa no aposifo no nkɔkye wo mo so de frafra de hu tutu nipa so bibia anko so na de mmɛ ne yesi papa so kasa no tena hemfie anim okay jimi na yɛde ne nam sister mu jimi na no ani wɛn okay ma metia Oforisuo bema o se atwan ma transitional team bi adwuma of course so manfo bi ebowura office bi pampam wo Oforisuo bema medase na menchia yetiefo ne ahwefo nyina won se ade bi wo ho na wodidi wanim anasa ogege wanim akoya Oforisuo bema brother new from so nti hoda se efiri wo so ne kodi ofoforo so a ne awode ye no no so ai so no so take revenge e wo so anasa otua wo so ka na abribia na ya na meka se eno meya ya no munwuram ho enu ada ye program enipa be se miensa free tepa na dwode no mo ye wo ho ne nye na amafo hyede mo ntimi mpia bonten ena wo hwe warehouse watermale ye kwa akwaje ye kwa adwuma we si akopam we se municipal na se district assembly ho a ye kopam adwuma ye fo ne ya beteki over yanka hu se o me ye de amamra ena ye adwuma ena ye kaba menka bia nyesa wa aban aba ya to aba ma NDC nti no ena watena fiache 8 good years say 8 bad years nti no ekomo de wache ena wa ye campaign na che nti no wo ben ye wura mahama nti na bia mra ntimi ne wo enni ana se nkyere nkaso Oforisuo bema NDC mpanyimfo na mede omo ho yaw kakra because akwada se wa ama na nsu wo ne nkwada abremu a ne mpanyibre wo besu ama no bia nti na make sa se wo hwebra ye to aba wie ye ama no ne any some of the organizations send your musi to a trin kwansem congratulations and some edebre ramahama e wo kwa patch say wo ma fa so ato aba yi se no se de wasi atoto ne ma na se ye ramahama betena se na sa aba so body ye de ma na nyina echi no se wontimi ma bonten enka me ne supporters anase ne chitafo ne down enka nchom se de omu ye no enam la kwan so bi nso enam jimi kwan so no mu ye adwuma eti wo munja ya Oforisuo bema eto da bia sia digya wa ne de asoaw panyin ntena fie masefo amfo eti se ye kan ye NDC amanyoko ne ma ne ye bu omudin eti se wo tena fie na se wo mu wi nanka panyin wo tena fie na se wa ntuma bunufo omu ko wi nanka ye bu nyanka me fo do be ka ho bi ena NDC so kan di fo ene Franka kita fo ko ko nanim ko di ese nim no ne wo ye John Dramani Mahama eti ade nti na want me ma bonten because ani gie mu ne ye wo no
Adenti no to me ma bonten ka asem bi ketua bi emfa nkyerɛ mo. Enya ade obi abɛka se wontie no. Sɛ de wo dɔne ahofoma wo mu de to aba no, e de ma no fo so be ma. Yentimi nka se wo kasa ntere bi a entitafo ne ntie no. Because obi a wo yi dɔ kɛse de akyɛ nti no. Adenti no mo ma bonten. Yewura Jones asie do nkete titene ni e de ma amanyɔkuo no. They listen to him. Ede no mo twom be se basa ye chenso e ma tuo tutu ansansa na wonu ma babonta beka se eye nti no obi ama na koma ntofo ma na se obi anya de wo ye na na yesre wonom omu kasa chitafo ni tie nti no yenhwe na danko akufo adofo so be ma bia do ne de wo kasa se si akran no hu se ne start in crampo omu ye crampo no wo hu se ye dwudi gu ni ade efie kuma ta nyeta krade be hu se no ya ye nti ne ba se yo fo so be ma wo boa womunim sa wo kontine wanu nudwom oyoma panyi dia so ese obekasa krampo na se ne na ebia hantan ni dwe yewura mahama ne ye tobo no social media na danko akufo de ne ye twabo no obekasa wo na busuam so anka wompe ene okobie na no fo so be mo ahwe ya de beba no enye nti na danko akufo de fo so be ma se won kasa amamra se na memo na kwa wie ya wie but yesre yewura John Dramani Mahama the president elect ye nyame ya adomo a January ya no ye ba be so ni in Senator Roma one sorry and Asem Mpe Nipa ni bia wonom ye neck for ni bi sorry no mun kasa church tafo ni se ya mamra ne adibu o man obi anso to mi no enso ncha mamra ni nti no ye nhwe mamra enye adwuma ni ye mfa kwantene ne so na ye mfa enye ne ma nyese bia fitin ya transitional team ne ba no mu wi a ofo so be ma de oho bia wo so mu dane mu akontabuo ma pe na be ye na ebiom beka se wo be fa ye no kra nyese ne na tie sika no na nyese wo so si na yese ya e ba sa chinyiji aba ho e bi kra already no ma yo ma de dada enti yanhwe na mra na nye adwuma na bibia so enti min koso mo my Ghana asumdwe aboa na yento so nkoso no medas okay adro ebejiwa hatrema pe enra da futu sema me de ba what a friend na na ese metoa so na nso so afutu bia enchei de mamma buna ewandisi a sabri ofum nyoma se brato ye besere wo muada adwobreu omen aban ya to awie ne kenkan so nyina da abana wie ye penchen abade na nso so asomdwe fadodo no a ene oman yekuta ye besere ndisi fo mpanifo mrabonten na omometu mabunu no fo efiri habre ekọ 7 January no ye de ya no a ye de power no ema wo moma John Dramani Mahama so akofrem no suai de kire Ghana fo a enwoma be konkai pa enuti ndisi amanyoko no mpanifo omo sore waka na omo mekasa na enkoda no enyai di omo eyo no 0554931931 0554931931 0548 na 31 ye kon homa no so ye nyina da ye tu ye hofo enya temdidi ya makasa honte na se de mesi abre e wa asumdwe dawuro ena futuo no mempeso bi bekase kase bia ebetwi ama akofa asem bia abre fidie mesere wa hello baby afrefre wudi pano zo frefre yetie o said that the more can I not correct, but if you have got a beginning, we do so if you at least answer MVP on go ABB. It's a little more in so my answer. No, okay. Hello. 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 Mama, ma na so kakra ma me wada roma. The patrol gave it to me and say, and now, Omu said Mahama, and then made in the market to show my common Nayatu. Almost so much them, almost so much baby, with a bonty and a moody fancy in the it's Mahama in the carry air and show one. No na ye ka se NDC mpanifo be sro mo omomra bonten mohwe fidie ne mame omomra bonten na omomekasa enkyere omochitafo no a omoye sa nipa bonefo sam ye be sre wo mo a hello baby afrefre udi mame Me patrol me kasa free kasa free NDC voice
Enti se nyame adom na 4 years time ya to ama wo mo a. Ya to ama wo mo e o mo de. E di o mo ye. Oh, me woman free no be sin no. Okay, yemfa 0243 585878 mo fa no kan homa me homa we di mani papa si prefer 0243 585878 mo fa no so enka ho ema me hello baby afrefre udi Pacha ba from the free chrono. yenti o Pacha Yeni si for a kwa Ghana kwa airtime. You know what ebinom then we airtime kwa airtime. The Roman Mahaman Casanche in Kran said oil more than kwa airtime. okay Asem hello Ya men kamo. mm Ya da masini ya juma pa mo popo. okay hello Good evening. majo so katachi baby afrefre udi Good evening, Cassati, the Jabrafo. yenti o Mr. Omino, hello. yenti o pa It was Mr. oh me travel hello Hello, good evening. majo so ma me baby afrefre udi Pacho mkasasili baby ni. yenti o Aha. Me pacho yenye MPP force yempamu omo yenye omo sa di omo piano ti yenye omo sa. Yenye omo sa yemfa ba akura wo. insu akon ye be sro pa hello baby afrefre udi Mbogo mkasafiri mazi maku. yenti o Mr. Busa the Ghana say a prince wala umuwazi no. E dio give pa man umudia. Enti umuye sane mana a prince won't mean to back kura no. Umai dana. Iti goma de mranya duma kuma de ndia dope. A prince wa mu ko wazi mutimi enti tin go fulan we di aduma no. Asem o hello baby afrefre udi Peter ya teme ya wa kwa. ya ma kwa afrefre he Peter. yenti o hello Hello, good evening. majo so ma me baby afrefre udi Pacho family am kemi mozongo. yenti o E pacho se si mama ba be kasa agency. Saade no. Se si no be kasa e wo se de youth na omo ya ndi enye. I was so munya abotre ye na ye bi se for so ye support it. that's it Se mama ba be kasa agency no. okay eno kwantina ma ye kra ni abra ye bo ho dawro hello baby afrefre udi Media. mami yenti o Me pacho mu program na me pese me ba so kakra. eso ana wogina yeti o Me pacho ye sre indian ma ndisi fo no. Aye yi wo ma ye bi a wo mu nyai. Na ye sre ye papa do amani mama. O meka bibi nche wo mo. wo kaseni ti ye de bi to ne de ne so wo kaseni hello Bonjour. ye Also my group. majo so katachi Beshu Mikeni, which I am Bronum. okay yenti o Eke Mensuta, me memanyum. Tobacco for Mestre Abania Towi, Asumbiaba, Mestre Satania Mana, Coso, no Fusui. Asem BC, a report Jansen Metro Maso. okay Say, a 2 Benny and I don't know why if you just omo ye dai if you just cast Mississippi or no, Acho. Cast or cast or Muchano. Oforisuo many a bro 20. aya he fo na twitwa More, almost say, yeah, better.
nti mpanyinfo no mo no twitwa sɛ nkɔfo ma bɔ ɔhyen na sɛ e kroma e wa da bɛ ne bɔ ɔhyen nti ema YouTube bi ko storm me ho sɛ si abo ɔhyen dia ɔmo stop ɔmo yɛ transition wi a wa ɔto wi a fa bi bla na bɛ fa ade ni firi hɔ nti ya Ghana e di ho abrosi a nti ɛyɛ enye we di twa masum e kyerɛ ye bɛkɔ akɔ busa mu asɛm ma tie kura ye di Ghana abrosi enye bɛsi e kyerɛ ye bɛkɔ akɔ busa mu asɛm hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin me kasa si takwa de fam imando ima yentio ya min shramu e wo juma pa mu bua antima ne Ghana mai bibia am hwe mo program na the one say Ghana for etoda ibi ho abro etoda yanka say ho bone ya to ba wi asudwem enkofo parochial interest eni nyanso mo ni mo nti no mo ye ni amade ase o ma na sudwie na se mo say say na eni e de na be handi over mama enyina NDC for yeni enche di omo ye no minimum de on say as a good leader no John Mahama wa abekasa etia akachi omo say di omo ye no omo ndai Nanado is still the president of Ghana. He's still the commander-in-chief of Ghana Armed Forces. Onka bibi because the security is still in his hands. Nanado onkasa. Emani nyekwe say you oya continue besidia emfano. Daddy. Okay, the John Dramani Mahama bekasa. Anotino and I'm not doing same quite in Trebin so. I bear come up. Hello. Baby afre udi. I told me kata free Tano so. Noki mami yentio. Tepa de na mbesa me kakakra. Yentio pa. Saturday me ko to yenti ya pon ye wie ye no na ese be kwa akokan. Ye ko ye di a kire ko ho. Tepa sini ha o no mo kan no. Ya ko ya o mo kan kan ni na ba so na YouTube no o ma ye homma. Ye ina ye do pa. One thing so I be go o ma ye wa. E bi kwa be so buburam. See, I want to have my train here. They are die. So, ni dia koso je na me misaba kuma se no kuma se bitaba. Je do a mo frem say. Ye ka na juno ma anda na tutu. Ama obi anti. Ama mo so o ma twaja to. But ba hene so be kasa you anopa you. Noki. Hello. Baby afrefre udi. Joseph Asha. Mami yentio. Me bacho. Is baby of a casa, I say. Mahama. What can a dientica can with dear encanta? Mamma Casa and want it, Messer Mopa. Hello, Bozo, my Kate, Mediani Titi Camara, no African Atigas. I'm saying to about our dear Chi Asumura. Na never nam council but we do the power police station or less or FM station you many years will be say or she FM station. Lam could service right or to Japan it now. I'm saying you have to pay every the DNA into Asem Mpe. The best say. Omunyana fashion Jimra, but I say Bozu. Noki, and only I can one 7. Hello. Hello. Baby, I'm free. Yo, my name is Tibo Makasafru and Bozo. Yet you. Obozo Yamin Samoneg Mapamo Bo, the Bogana Mine. Yes, Manina. Bozo, when she a hanjo. Noki. The hanjo gra. The trouble ye, and let yes, you and Yokra Bozo. Dear Nessie, I like a police station, what have Bozo. Like Omako could do some money. Yes, I need the club. Na post station, Mwako some money. John Dramani Mahama, president elect. I don't know the police for Bayaj Mama, Dinyo, and police for Jumediako and Kai. Nasamoko Basabasa. I feel near Sankofa Ghana, Zikankosi post station, not Ghana actually. Of also, and a Ghana a big problem, not a Siapano. The John Dramani Mahama.
Yeah, Papa, all about it. Because on my night, Timono, NDC for nominee, the Mopeno, as I see. NDC for Nobinum, and you are NDC for an India Vozu, and the Indian GBCO. Oh, we near Banazi, a Philippine in Yama says, the baby, and in Yama has some for Tamoyano Ghana. Then, Vozu, no Islam. Na ebedru baby no Asem Mpe Nipa. Na ka yei ene mpanifo bi e wan DC. Ehwe se ne nkoda na ye adebone se de Bible kan ntenso aba na ye de tia wo mo ene ya jeli bi no mu a ko be jade wo mo ye no. Hello. Ye. Voso bizarre ni mi do kikasu. Maton Canada. Afoso andaro manfa kwanya so na mencha ono apamfo. Abewati anu ya ba mecha pa. Na afoso ye besre ya to abawie ya to abakra na ya hunu sa ne ma ya ekosoyi. Ne ya to aba Ghana fo akire wo madwen ame ya hu ye sese ye de akunya na hye ne nsa no. Afei na enema bi sei ekoso dia na ha adwen eti esre empanyufo aka bi ewo mse omum sifom na bambofo no radio mun kan kire mu se yanko smooth na yanko siesie ne boko se baya obi timi sa ban na se o ma ga pade e di sikatwiri die aye no se ni nyina no yase ya wotire ye yase sa ban dia na se ekoso ase sa ban ga pade a na emfaso bi adu ase di brother sai wo so Asem. Hello. Hello. Hello, for Auntie Millionaire. me ba Auntie Millionaire. No ke yenti o. O phone ba so me ma wonu abeja fu nyina ado. Ya Joso. Ya da masepa ne de dia mo fufu amode maye. O phone ka we sa die no ane se. Wo mu so obi mu se tia. Na ka ye de watu mu bi mo twe na wa ban na ban nyina na ka wani kura hu di aban no. O ba de abana ya nyatu ewie ye wadi ntu wadi atu so wadi ntu edi enti na wo amanya de mo ta ko din ntu ni mo bubu ko for so fe ni na mo se ta ko di mo ne wo ti machine ni na ti tan to ye wo so ko ya obi die so wo enti wona wo ye ka ni mo nya hu se abana ya to ewie no eye nyina Ghana e na edi ntu ni enti ya so die na ye nya no wo mo me mo ho ban No okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. That's a family book. I'm a safety ashton. Adu si pokua yenti o. Yeah, and this Friday or ye down. And this phone binumu to. Time be no time one. Na me a day, na let's see one. Meaning some people 4 years I do it. And yes, some madama. Momo be am penny for you, yeah. Momo and penny police for the from another be on my son, man, woman call. They say, Nipper, the better is a dama by this soprano. Then I'm in a move. And I'm Enyumre ya John Dramani Mahama president elect wababe kasa fasade no ho sa papa no ne kasa ye medese na the ruling party MPP wonyamfira konwa no so yenka che na adodan kwa kufuado ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so mo kasa fasade we ho na de ekoso no enye kura. Hello. 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 Baby afrefre udi katachie. Hello. Yentie we. Yentie opani. Oh. Asem o. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Obozo. Ye. Bebajo. So the evening to my let me say apantment kopa. What's it say? Kopa. Also my do many more coffee na moto. Offer your submission the name the paper by chief or side the bit for. Check paper BBS. BBS o. The pan show be the ben show be was so hene BBS o. Ko paper e kai. Almost should be pick up.
me say you can be a movie, a jack and Nipa when him Maybe submission, yeah, number one and cassette for the years when I'm out for you. I can't remember what you do, the show will be the NBC, the only harm or power, or Messiah harm or fear. Actually, this name, this come with the no more than anything. That's it. No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. The premise of the preview a Breman consumer. Get you. Also, the NDG for the Omoyano, almost I say, Abana Cotoyano. Kumasi for a before the Cotabanti MPP. And Tiom comes 4 years and a while. And Chanaba. Na Domoyano, the between the before Sako, you are more free. So that's it. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, Katachi. Bonjour. Yeah. Where? Come up, now, swear. Yeah, you know, you didn't present quite, you know, Omuno. Osei. But you know, you know, the president, you know, Omuno. Oh, Ntesa, na. Because President America says, Munya Putre, Naya said, you may be maybe to talk. To me, I someone say, and open some for him. So, yes, Monkasa. Yes, Oma Penny to obey no John Dramani Mahama, His Excellency. Yes, Bia, Wabuna near Gunyuma Bisu na Enumbria, Wate, and Wababecas and Tierra na Green in the Chinasono. Sebes Abba Costo dia. Never said if persuasion fees are, we need to apply for sanity because Ghana no a yin in Ghana, a yin in Ghana. Hello. What's up, Emma? Yeah. What's up, Emma? My Joshua Brook, mammy. Money, Ajuma. Ajuma Dase. It's my papa and I'm waiting. I mean, son, I'll be just winning. Now, this is what we know. Omo can to go to the mobile Yana, so Sako come to me the Omako. And Tiana Marhamuku Krumuti and Auntie. And so, Omo to 3 years. Sako come to the same, Sako come to let me do offer Kunyana so. And to move to 3 years. That will not beg for us. No, okay. Yemfa Baku Minubi, na Yemfa of Renuna Insia, na a Drubajuа Ayatrema. Said ye penny pa Babe Casano dear. Said ya Santemo Manbecano, Pennimu Jarivia, Natchez in Suasa, and Nuntino, Yanko and Franco in him. Omnas Amwa baby a Druno, President Ababe Casa, President elect Ababe Casa. Of course, you better president as yeah, pen and one and a can. Na do maybe was a woman by 5 1. Of course, Chumuta Obenya do a woman, now Benya do a woman. And when the SS uncle for them, as we ran and cut a good. Fosho ba cooperative beside the Akayano program. Inti a good say, a papa, John Mama, wa babonte. No becas mum. Wow, yes, I did. Can we say? So pay a papa, John Mama, some pay and dish as a ma. Oh, her party no. Oh, no party no. Sana me move. And I hear can so no. Yan no maybe ye say. Ya bet to a buy. I don't make us say. Ama vosu nkasa na ya to aba nya fe vosu manka nya fe ne ya be to aba eti yesre sa no ma ye hu ni samre yi de say ya party A party B ne mo de ne de aba sisi ya ne ye ka ti na ye ka na sa ye ntai obi a ye pese Ghana e fa ne ntoma pafra si ye pese papa na ya to aba ma no wotuma no sese wotuma wanto ama no wono ne president awoba wanya asumdue a wo nya asumdue wanya asumdue FM station ebi mu condemn na kufu ado no ebi so pay na asem no FM station nko ba bia sankrofo no omu nko ba bia eti ya ma papa na enya na asumdue a sa na condemn no ye condemn na kufu ado okọ no sa na bedu onso ye be condemn na ko Ghana ye nyina ye dia eti sa wo support na your friend say John Mama ne ya to aba onyanye president atwumuta obeye ada na wo pro wo yesa na wo ha papa no wo yesa na wo ha no ede na ekoso yi
Now you say to be more quiet na company na kwanzi o mina na mo hwie ko. Where some papa ni? Wait. Why mo hwie kwanzi ko? Again. Fano no. Kuma ya? Why? Ada na so mo yesa. Why? Amoya ma no ma bi kwa sa be producer Ghana ni je ye nya ne ade no. E ka se ye nya ni je a. Ye nya ni je se be pre. Ento kwanzi o. Ofo so me de bia na me ka se. So we Rwanda bia na sa ntokwa na obi nkwa bi da. Liberia ntokwa na bia akora bi okura wo hu bi da. Wa nhwe bi. Enti de ope no the trouser da na to e na ye nti obia na tese de ope no wo ye. Okay. Ya nhwe ya ye hu ni ye. Ye nyai because ntokwa bia koku bia asore ba no. Na koku bi nso hia no. Ahwe na conference bia ema eni tiere ni ye. Ye fa so de nta. Okay, mami tia. Ofoso be me beda ye Rajon Dramani Mahama say president elect say waba bonten de ne ye hwehwe ano no de okomgia ne me yenti no waba be ne sade amaye na ye beda no ase na ya ka kire achitafo ne NDC mani nyina ne wo mo do NDC na wode won ho ahye say tutu asem ne nsem ne de ye ekoso ne mu say se wodo obi a wutie na asem papa bi ani ho na say agya bi ani ho a ne ba dodo a obeka asem a wontie na se ba sa se enya asoden na ye wo a na bi a wonso wumfa ni die ma papa na ba ne sa emra betimi ne wedding tini yenye setie emfama yen papa ye Rajon Dramani Mahama se be ya asumdwie ebetimi ato akoso adi hine na enipa krampofo so be manya tamalidie ya esi ye shooting nipa ba ko ya na ke yenti moja sembia but look at emoja e hwegu ne ye twitwa amanfo ye say after was say ya to abanawie enti de ba de na abato ne ekwaye na ye gya basobode no enim na ye gye ne ye gya kwa se ya ye kutere gyanan ya ye de fufu aye na ye de tuntuma sa atato no na kire sen enti ye de papa ye Rajon Dramani Mahama se na ye ka gye titafo ne binum a omo ye sa ne se wonum nyan adweblobo so me ba ko de ye hye bo afekura efie wotwekola mpomati atana wo na the just 1 month na mo de ye gidigidi na ye dey to omo nya abotre na bibia ntimi nkoso me da ase de ne shi sanke ya di kan tu omfo na ne ye kana na mampanyi so adi so no nti no ne asomdi a sebita fracture ye nyina ye hwehwe tinya ye kan nyina ne se enhia ne ani die enka ne din na ye de no to nchen a ya san so akoso abona ba so se waye leader a wa me hu leadership qualities ne ba ko woni mu wa nyinani because ye do ba se betena akonwa so ye omamfo na akokurumoti watitura sem start na owu ba mo na omnya mo meto aba ma afie sa edi anim no enti so watimi aba be ka bibisa afie no mo yesa ne ye omo ye huna ni di omo wode ma ye Rajon Dramani Mahama no nti e na omo atimi anya da apahye omo ye ne omo ye nipa bi aso bu obi no kasa ne kasem na ma ye hunu bu no enti omo nyina matu ngotwe ba bi atwe no omo ntie ne omo leader na be ka no na afie omo ne mfa ne to mapa emfura ne aka e wo ye nim no yawo eno ne doso se omanfo ayo omadwen se ombekire obuo ani ani dia omo afa mrahwe omo nsem se omo bo awuruwura office ahodo no se de duru ba bia o papa e ka asem a utie no fie no kasa John Dramani Mahama president elect abekasa no so omo bu so pa akira de a medwena dwen foforo ma wo eti ya futu semu ane yede ma omanfo no odofo fa bibo okotodwem na hwe ho yie na media me ogidie se president elect ababekasa na china wa obe wa adwene se obebo awura ba bi foforo no mo ne ye ne de me scapegoat no na mo ho akire mo kire mo na serve the talent to afoforo bi se eni kwa se oyesa ade no ye yo tetetu bafo e babo ye ntaba mu ye nam soro ye sign nam from we ene Sompa Asem Mpe Nipa medical ka chose edwumadi we social science ye kate across babia enu ti na anwumre afutu semu a wa batum politics mu ye de abre Ghana de hye no ye go computer so adwadie emra sisia na ya rehos Bible say the ohunu mo broni mo bon but ya fam awrade enunti na tara 1 media wa Sompa komasi Sompa sunyane Sompa nkransa afie bia ye de Sompa che
bremu na yanko aye ntumi esanse baako fonsa ntimi nkate radie ye to hu afre obi bia se sompa at 2024 eba so live December bosume nida etos dunkrum eye daya wada ye bebo dwatrada e wo sompa kumase swame enrom hotel opposite heya na fei ekunafo no dia modi bedum ye dia mawo me saint wo ontuma wo emu wo anwa wo betimi dia brain e wo sompa kumase swame wo sunyane so wo betimi dia kosompa sunyane night market ho enkransa so wo betimi dia kosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no ho na se wo krasika na wo pesa wo di bedi dwumadie ibia number wo di sika ne betu so 0598559802 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster Anatara One Media Sompa faade amuye onyanko konfisu muswa efise je muye chese binsija se de fasa fifra knafo enyanka emubonfo omo munibie chone krase omo munibie mu yo de mi fe mo dia kamre enso mo dia afema mana proso everybody won sira mu bible si bi ohun platform mo everybody be sira se mo hun platform everybody sira mo anu mo kese apapam so be mo kese pa fa wo se dwumadie mu na propose prempa oboadu ponko mu onyame anadoye doso wo de beye bambo ama woni wabusua sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi Abode ade sinema no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank proke okay so wonum dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira mo njo ba ke friend dank ba tonic woni ma duro mi npa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso mi nye bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti na fifi ti as that tell boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebye die nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi mi benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Minyi ni se what also tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kutia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nkyeremu also yekura eto yafunu ene ensunumu etuma wo yafunu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020382285
apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Ulcer tamfo FDA age adwadi. Okay, the obano anya atnase ebreni yafa yekwa akoyanim maka kiro se asisi ma pomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bre ni e dia ma kama panipa memo akwa aba yeah impom te say ami adum hwan na ekasa be wacho me na me kasa udin de say be wacho ye frame ye bo edu atwumasi ye bo a edu atwumasi firi hin na baaye be free bo ho wakosem ne se yare abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enko moa for you there anwumre dia se mu hoini ha enkuta ne bone ye bosome kakra ni na yete information bi ewo Light FM na ni nyina no se e akwantu ho nsem yete sa jengei na ye adwen se ye bedomu score na yetu ho anamo na ye jenge beya George jenge no nyina no se Canada ena ope nipa na se nipa no epe nkrofo de omotu kwan akọ Canada na chese adwuma bi a adwumakuo bi na ebo ne dawuro wo Light FM o be ba chon na chese enye Light FM fo asem na yeka dabi na emom adwumakuo no obebo ne dawuro no ho asem na yeka omudin de say edin a nipa no e de baaye no Starlight Agency yentio na the month of August and I'm a sergeant girl. Eti me imagine say me hwehwe mu kakra ansa na matuhwana mo. On the 23rd of March August mo and I'm afraid any panel because what the number etuja eti me free ni panel and then di hu ensa woso and o ka me say oh bibia ye pepepe boni bia de enim eti se me pedi a metimi anya forms ni bi timbusa no say hefa na benya forms ni bi no so metimi asane sika ewo ne mobile money na wono so asane forms no we de amame timedwe hu de na me yese da bi se de ade ne tie no se me ka se me sane sika no a menim no memfa mani hu ne da eti de ye ne se ba bi a ye bo jingle no na se da wuro no meko ho enti wono no so epne so ema on the 12th of September because sa station ho ekoto forms no na ekoto forms ni wie no nipa no be create group bi a ye WhatsApp group na odiye eba sa group no ana say WhatsApp platform no so na ne kasa yemu no ka kire say group yi a we create no eye yen a ye pese yitu kwan no e na wa create amayen na binom adikan asamete wo modie dada but ye ni late registers a ye register yen timi ede anfa yanka wo mo amodi kan register from anase entem no eho enti ni santi no o criticize yi ama na mom group no obi ni ho kwan say ono obi communicate
ewom anaasɛ ɔforo bi wɔakyiri eti or disconnect chat line no na kyerɛ sɛ wontumi mfrɛ wo bi anaasɛ administrator no kwan na ɔde information ɛto so ɛma yɛn eti within a short time no na kyerɛ sɛ registration fee no ɛyɛ 1,000 Ghana cedis forms fee no ɛyɛ 1,000 Ghana cedis biometric no nso so yɛ 1,500 nti ɔde bɛto mu sɛ sɛdeɛ ade no ɛkɔ ntɛm no ɛyɛ December 3rd to 5th ɛsɛ yɛn nyinaa ɛkɔ eti saa na ɛte deɛ a yɛbɛyɛ ne ntɛm te no for biometric ni te no yɛntua saa biometric fee no ɛmfɛmfa ne line ɛyɛ ne different line ɛyɛ registered mobile money yɛntua mfa so nti binom hyɛ ase so mu tuatua but me deɛ me delay kakra nti akyire no na ɔde bɛtum sɛ ade no pressure yɛ de ba so sɛdeɛ yɛn nyinaa no on the 6th no yɛbɛtumi akɔ ne nti no that's 6th of this month yɛbɛtumi akɔ ne nti no yɛyɛ bibia wano afei within a short time na yɛtua SS ka no or the amount for particulars and I say approval letter ebetutu to mu HSA binum anya omo appointment letter within a short time na eso mo ekwakoye biometric e wakra but within a short time no e no sha say oyi amanfo efrim timeda ho anwumre bi na lady ba ko frem no kwese na group no mo ye nipa dodo sei nipa ye group no nyina no 30 almost 30 eti within that time no na lady ni frem say e dey na ekwoso group no me na me phone no so adum ti anopa na me so na me hu say most of us no we delete ye nyina free group no okay na chere say kana chichi ya bam ye delete mu de na nyoma ebekọ akọ atia mpa orofo ye ko 3 bar center ono na de adu foforo bia badwa so na 3 bar center se me ka cho se koko edi ni panya pa ano ti se koko no poma to no adu papa badwa so na mi to bia ma na anwumire ye 3 cool capsules koko master koko so no papa koko no na ekwasi buru ni frɛ no pass ye koko ye yade bone pa eduru ba bia oja na moja firimu eba wani so ye wisi udwade a honam eyo hene na sɛde esi poma to no ja nan a na emoja eba na ye oye pa 3 cool capsules koko master ene betumi ade atu asem orofo koko aduro bi wo ho so a eduru ba bi na sɛ wonom na sɛ wokɔtena kan mu a wanhwe a passenger fo no eno be konto kwa pa ene driver gya na minyame nan driver gya na minyame nan no chewchew bi ebekɔ so no wanhwe ya ba bi eni kwa so sie no obesi ho efiso mato mo no aguso 3 eco capsules de entesa kra onomu a utimi du dwuma sɛde onamo ba bi anonti koko aduro papa ena nwumre metua ton ade ama ho 3 eco capsules koko master orofo benye bo kolina ke badani heba misti heba ene apida kenko pebi na yento emfantu koko ase 0546107107 0546107107 mizo drink ni bia badwa so 5G miza ni bia badwa so Courteous Marketing Agency omo ene de sa anom de we abadwa so orofo aponto ni abadi nto ni ayuyo no nyina da mizo 5G miza na ni duduo mo pebi aton no atoso mfa so a manager Daniel ewo 21st kenekehwa overseas Beacon supermarket abawa Aromanyi post office na mama Esther Outcome Real Ventures Baptist University Ebuakwa na Nasachi Enterprise ewa safo abinchi oni VIP car park no na edi enhwene mu 0246270221 0246272221 kwa coach the company limited wo po mantamu Eastern Region Mizu 5G meza ebenya biato na wo ba so ame haso so a KF Kinju one enum hotel no edi enhwene mu opa mango abrosa na se ho na be KF Kinju Enterprise Mizu 5G meza ebusu ho clinic of the moment here 21st clinic or of sciatica yade no 21st clinic NSAU what there bibiduro so ene di two sciatica yade no ase ntrim yade yi papa na sciatica na so sisi afasire mu na akokom na akosi wu na ase eya na omo anu omo dadam no mu ntimi enko omunwuma so no 21st clinic ba no huri ye ne aso de aye koi sciatica na yedi tu ye ho mark no eno any about the boot abasobode a Ghana for any bibima nyina de aboyem ya de bibire bia de free premium no kosi na ase no ye betu ase de ama yen any 21st clinic no laboratory ne scan ni fidi ahodo pi wodo befam na nyoma akonkan pa na de ama 15 branches and wo Ghana member Kumasi ahwa overseas oni afa radio no ene ben hom obo ase council quarters called Johnson ubehu omo enkran sunwane kranza tachiman
21st kene kosinye mini 0540311311 0540311311 or for some pacha de na duro biemu some pacha de na order for aduru ho na wo kwatro no mu a wo se wanya ma unua no wanya ma miasafo awurade eno nti ye hwe ma kunafo ene nkoda nyanka pa de a eno ena tarawa media company mfie mienu ne miensa so ye baye ya fa atu ye matri so se ye bekọ saafo emu a na won na waye sa aye we bi obi ani ho a wonu ne ho efiri se adansedi amanfo edi efa so mpa kyede ho no odofo si ebia homa no ena wuti bia na adanse ba ku bia brantie bi di efiri mamponten o se so mpa kyede na boa me yie pa esanse na me ye professional am robber mdi tuo kwa akro no bo epese me gyan na me ntumi me be ye so mpa kyede ni bi no o awurade wagye we jai krono ebo omanfo dodo no a na anya ba ede afiri mu abrantie bia wo ye sompa kyede nansen ye nyamfa mankoda ne kura no wo so obesa be ye biem na abrantie no opeso ojeje nyoma ni nyina obi su pebio odofo se ye bekọ saafo emu ade a emakunafo ye mo ntoma nkata omo adagya so enkoda omo be hye ntade mpabo nyina da ye nko omo saamoa no emo anwate tomatosuo side yemfa mankoda inu mfansi jaso wate ebebo apa bompa yeguso wahi asemina opunu bi emu atotototo no na 2025 epunu ye kwa akobie no yedie safo no ewo se nyankopon edema ho efiri se wa mankoda no so edidi esre se eye sika fam na apese wo de boa so mpa kyade a momo number no eye 0598 559802 0598 5802 and 0241 272 990 0241 272 990 eyesompa chade brabe yibe na nyankopon enam so na onfa enhyira panipa yenti o edamasi eti kasa nyemu nyina se after say o creative group no o delete sa ye nyina efiri mo no before say obi delete efiri mo ka kire say now no ebinom asende information ama company no no mu eye adwuma no na omo request nyane say nipa no o ye sade no anaso o ye process na ama ye no agigigi binum sika more than ebinom 10,000 me wacho edin a nipa no ye de frɛ no ye Foster Obo wono so wai ono no na odi sa jingle no anase odi sa dwuma so sa kwantu no de ehu dwuma eti ye nimba bi o but information odi ma ye ne say o Accra pram ho na ne office ne de ewo anase ho na agency na mo akwa akwo nse ne office na pram ho ampa be bacho dabi adenti bacho de ema yentimi entu ho na mo anase yentimi anko me pesi mentimi anko ne say now from here to Accra no I think say emu etwen kakra ena be woni pa bi nsusu wa me ma no edi hu dwuma kakra mai but pe ba bi a ono no ebo dawro no eho ena e ma nya mu gidie say even though was sending information my say onye nipa bonini it is ye per reference bi a ba bi a obo jingle no e betimi e dey a confirm ba bi e koto forms no e betimi a confirm na so moto forms ne he be ba cho forms ne ye to no Light FM na mo akwa confirmation hu na kira kwai be ba cho ye tu hu na mo ne nso nipa no nso a ye koto sa forms no no ono nso woni mu no ohun no se odi nani gani ehun se nipa sumasi ni de oboa onim ena na office nso so onko ho obu obi adwuma ho dawuro unnim no na mbom odi awusum sika to obowie no send sika ndia no matwro se woneka sana nipa na ka kire also ono de but empanimfo no a omne omo eye adwuma na ka kire ne se omo ma no some month bi na onfen kohwe babi a nipa no office ye de ewo ni wakoi wantimi anko enti se me ne wo kasai fa ko amoto form so se de wo kasa Light FM
Omo ankasa omo nim baabi anipa no na dwumakuo ne wofese kura so wo. Osi onim baabi wo. Na mpokura do odi animu no so kura nim baabi a wo saa bere kura ye kasa yi. Beba chwan. Musumani abrese muji musika. Musika say na akodim. Be ocho ska in total no akodimu ye 2500. 500 but as you as individual no. Individual but ebinom de ebrosa. Mo se mo yesay almost 30. The ane de super ewom ayesay. I didn't say one man or what platforms in be no or cousin or no tua almost 10,000. 10,000. 10,000. Mo nyina mo se mo ko Canada. Sure. The adwuma na ka mo koyo. But so work and pay. That's the jingle na oboy you know. Work and pay. Ne jingle oboy work and pay no na ka mo betua say na ka mo koso so a mo ama ne say asoso. Okay, according to no. Self registration fee plus biometric no together no any amount or bit you nyina wie na say visa no ba yibitua visa no eba yibitua 6,000. It including the registration fee and a biometric no which is 8,500. In the total no ki yibitua no 8,500. 8,500 ne say 80 million. 80 million, 85 million. And I'm de ko Canada. Yani adu furu dia de so ye mo de. Racho, on say just say a new 10,000 100 million cry. There be. Na kasa play besi Baba Yara Sports Stadium one hwe akanipa beke ka mo play mu 80 million to Canada. Na hye bi o ze mu kodura ma o magi bi asa asoso ana. Oh, according to no. Osi okwa obeye adwuma. Adwuma na okwa akoye na company no be fa visa fee no. Any plane ticket. Iti woko na akoye adwuma ombetetew. Obetetew for how long? No depend adwuma na woko akoye no. And I say amount no e bi tua wo no. Amount no ye I didn't say eba any amount no na ye ne odi for Sompa Prayer Council Center enko Ghana for bi pedu fudi ade o hwinhwima de ekosrosro hwinhwima de ekosrosro 80 million to Canada 8,000 Ghana cedi mampani kufo sika no 8 800 ya asemo 800 na woko ya friend say woko ya friend say sahwibo di kura no lo fe ye say in and out na woko tramplay mu Ghana for moya madweza ha mo pa ho eno awre wo semo isi afidie we so ababa wa bi so saa o se woko Iraq na sadi we kura ote kura ya yamhihie kuro Iraq na baby ababa wa no adwuma no so ntumi nye omde na kwa akohye no me say producers ne maame no din komo kyena sa asem be sa pagya no videos abro popa ya kwone no odi for Sompa Prayer Council Center awiye brim odi for ba kopɛ na wo Kumasi Mountain so ani wiase afa na nyina akwankyere papa panipa mema wakwaba ya ni afosi bibia bokode ne de watietem kotu pa ne de wampene odi for jakoko na so Kumasi menshi ahimbobo na Jaba family house yes jakoko na so niema ekoso kama adanse akese eba no aboro adwene ne ntiase anokwasem chese maami bia ono tumi atena no so a ofosuo tumi na atena no so firi ne kola brema pem samere over 70 years ne recording kola wa hasisi e chese ehene fa no fa nkoye oba nyankopon afa yeso ayi se abayi ne nyina sunsum na firi no so chese eniema ekoso no akese adanse no soso ofosuo adanse akese etiase oma obi bu om kwase oma obi sisi wo mu omo yale da no so de yale da no so a okon enko de sunsum ne beda maami bi etwere pa wase otwa no osua etwere na to no so saa firi ne nkora brema ba pem saa mere sese etwere no nyina ekọ ofoso obi abubugu otim sese ekọ says and adansia ekoso wo manhia ahembobo na Jaba family house no ebura adwene ne ntiase so ofoso obi so ono obi atena abre
mabo brabre sisi awale no oduru se obewale no nipa no so wale ne bi enne sisi a yaka wo mabo obi pen krata awa abrochiri ne nsaka America for no ofosu o ma sisi Trump buy o mu su no sisi kan no mo se ka wo krata awo menhia hen bobo ano ofosu o mo super so mu tu kwan no adanse ne kwa na ekoso enti no wo te wo ye dey menhia hen bobo ana Jaba family house e na adanse ne nko ekoso sa die na wo te wa wo ye ofosu enne say nipa abodompe won say areho aba be nipa o ma abodompe mu no anya agoro awo menhia hen bobo me beduru okra na ye mo say ei na who say yes adanse obi we na kire me no doso we na kire me na doso odifo say we na kire me no na che say Nyankopon ye adwuma yes efiri say me medi adanse e wo difo samwa ho a minim de wono aya ma me ansa na maka kire afoforo wo so che say radio presenter bi ne ma me yare ankasa wo say hene fa no mo fa no ko e na ono aka say yes oba manhia ahembo bo da Jaba family house na wo so Nyankopon afa ye so asa na yade chese adanse ekoso no soso bra adwene ne ntiase so ade bi wo kora na wo de adanse ne ba na bi kora me yema hyeme chese enipa ebufa so wo manhia ahembo ano edi adanse na akase nko enti woto wo ye den ene man bi a wono ankasa no so wo afede manso afede wo so wo ba ye chese ene niema nyina na agye agu amanfo mo de ne kaso mo ntua chese wo hunu ne wonye oba ya de ye kire ne wonye no ofoso sesei o mo de ne kan nyina de karaba ni kokoo nso na ntimi so sesei kokoo no se de esi so no nyizi kokoo krache bi nso a wono so wo manso agurosum wono so wo se kokoo no kra no onya bi nto enne wo se kokoo no chese wato a chese sika kra o mba sika kra no wo ka se sika no wo kra no o mo de amana se sika ba no ma ba jom sika enti adanse ya ekoso no soso dodo Kumasi menhia ahembo bobo da Jaba family house eti de na ni abere e kire nyame ya adom jakokko na so e kire Nyankopon ya adom jakokko odifo adame ba ye omo a omo free manso kure uka ye kra na aka me galamse fu ya no mo beda wase omo ya ade ma mani so papa o so say enipa ne bi won kaye sa man na no obeda ya se no man no wonu ankasa se wananti sa ne site na site kakraka o enso watua no onya bi ena obi kire no boy bi na kire no wo manso say sade omsole omso wakwaji sikaduro aha na oba menhia ahembo bo na Jaba family house eto man tua na mon e ba ya e kire ne de wonye enne sade man no atua no ho ka nyina kai na na sie no am kire say man ne ka no o say na wo kra na ye wo enti no ana adanse etia so wo so wonfa nyame adanse ni efisa adanse a etia se yesa ne yensa ka enti na oba ya na wo hunu ne wonye no ofoso nti manhia ahembo bo ano de e ya dance enko odifo mbo asa omba ya na ase omfa good ibi ma ase omo se sa anza no mama omo se sa eni fanye omo se sa anza no aba on se ada ebi wa ha on se wo ba ya na metwa to me fon so se ma menhwe gold na nkasa na ma menhwe re gold ntimi me yibi a kyerɛ ebi wa ha metwa to me fon so se ode ba na me se ma metwa gold we de ma metwa nto me fon so na ya me kwa me de akyerɛ Oforisuo mu ehun se gold wa ha omo akwankyerɛ ye adwuma wo Kumasi menhia ahembo bo na Jaba family house enti me sheda twai se odifo hu de akuada na de atoso ya wada na ye atoso na enipa nyina hunu gold se de sitie me kura na me sheda hunu gold no papa no se de me simba ya me busa aka se papa omo free man so no mo de o ma se da ebre wo no manage papa yes enti manhia ahembo bo na dance enko Oforisuo ayarefo omo ya ayare se edam krakra etiko chese yenhunu de ade abeba ho a ebesa na chi yenhunu de eba manhia ahembo bo na Jaba family house esa na chi nti number no 0246 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050
45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofose wo Kumasi menhia ahembobo ano Ejaba family house ho ne jakoko na so a tumi ni adwuma wadi for katrema ye adwuma yes katrema ye adwuma nkasa na eduru baabi a mo nyame adifo ya na mo de mo ano ka asem etumi eba mu na ye beko a wasem bi a wo kan fa MPfo bi ho no amebo ama wankasa wate be yo nwanwa onkom sha wo hye Friday no on say Friday na de be che Saturday no me fere o ka kire wo se aba no MPP fo na no mo so mo ba me ye no mama enti aba na da na NDC fo na be fa cha wo se me ka kire wo o fere me ka kire wo na o kan MPs no be say lu na me ka kire se eno kwa de no eno power na power wa ha me ka se MPs no be say lu su ama wa wo hu na aba na de adane NDC ne be fa Friday no frame se me ka kire wo Saturday na ye to aba na so sa frame anopa no so we for stay sa na me say anopa na kam o microphone kam e bukangun ma so ka se odi for some banadane NDC ne be fa e ka kire Friday anopa sa ka kire Saturday anopa yes eti MPs no sa bu sam se MPs no sa na be ba me se MPs no be say lu so MPs ni eno crowd ye se me won tape kra wa MP on say MPP fo no o wa yo mo se o mo se chi ede o mo tiri mo ode e na ebu abo wo mo no ai wasofo mayenti o wasofo mayenti o Oforisuo na ba peka adansi bebre man be free fence maybe mine si honum baby buy mine buy no wase waye adwuma wo mine si honum ma waye adwuma a nka adrum na wase ne kakra wa bi a akamu no ne nsaka yasi yayi nadi oh yayi nadi with emla unya sem na wo kan unya mu nchirim ba yayi nadi onko tena fie oba menhia ahembobo ano akwankyere to fom okoduru fie ni 3 days and e fa fun friends once am adwuma no oh glory hallelujah so etino ebia na wo adwuma bi mu adwuma na wo mu no kra ye yiwadi abrante bi bae oba wo se oye adwuma fuel station me pese di betu ni oba no na eka wo hono wa be ye adwuma wo hono metu aka na wie otu aka na wie sa week na ono atua obi ka wie no o wie na china ono so de obeye no so a eka beto ono de nka beto no manager say obechina tum amla sa atua aka no wa betu obi ka ma no sa 2 weeks na eda nanim no ono so abeboka ono no ka ne bae ne de ye se ye bechina tum amla atua asa atua aka no obeduru menhia ahembobo akwankyere to fom no ye se eka no kra de ache no ma ye na adwuma so ho enti no baby biala wo no Kumasi menhia ahembobo no o ka ni se ya obi wo ho no watie hu ni se asa anansesem for wani na fa waso na betie de ekoso menhia ahembobo emu aso nye den ema bibi nto wansa da bia Oforisuo metrase ameka ho se ema bibi nto wansa no ba hwehwe ahobambo ama ho ema yale nka ho nto me ntam nto ka mu ansa no ba hwehwe ayalesa ko hwe o shebiri mo Kumasi menhia ahembobo ano sa bre ye ba bedi bro nyan Messi said the pesi kato akoko ato won no obi so bo ho po code no so ye adwuma Oforisuo no waka no papa ba de code no kra de say no adanse efri code mu ba no order so no 21 days ne nso na adanse efrase e de ono wonya awale okoda so na awale se bro nya de awale e koso na fa Kumasi menhia ahembobo ano ensa no entrase emma bibi ento nka won hye hono ansa eye Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ho no di for somewhere tenase free eda dwoada ekopem memenda ena no ye eda dwoada ekopem memenda anopa no nsia ne fa na watenase anwumre no miensa no wasole ohwe nyamema da bia me se ohwe nyamema sa wonji nyame ni a emme Kumasi menhia ahembobo ano ya de gidie ne ba ho fa gidie bra ne be ebe fa o ha no anu yie na so okodi adanse ni bi say Oforisuo ye bedi bronyo amanfo be kodu ba bi be kwa ha no akwa ne yemma aba obi nyanhunu ade a woso woton wo hu so obi ton enkrantale ento no so akwa enkrantale bi be ye woka bra menhia ahembobo na sika na waje afiri wo fa no ho no waje afiri bra no ho no busade fasika no eye na koye na
2025 and yɛma nkɔ yie ma eti ɛyɛ Kumasi menhyia ahemboboa no Ejaba Family House fa number no na bra be show for 101 fa number no 0246 66 71 17 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 eyo Kumasi menhyia ahemboboa no ho na akwankyere kɛseɛ ɛkɔ so bronya yi mu ɛntena se ɛma nneɛma mfa wase ansa no ke ɔmna samoa ofosu ɛbɛda yɛnwa no mase ofosu nso de bia meka sa asɛm sɛ change of government ba yɛto aba na aba foforɔ ba wa wo bia ɔyɛ aba adwuma bia no sɛ woyɛ MPP ni woyɛ NDC ni o nyame ampata etimi effective asɛm timi to enti ɛsɛ ɔbɛyɛ akwankyerɛ ɛntra hɔ kwa ɛnkasɛ maban na aba ɛnkasɛ maban na ɛkɔ obu a wɔyɛ aba yi sɛ wonya MP NDC ni kwa na effective ɛwɔ kwa bi so obu ɔso ɔyɛ NDC ni but ɛbɛhwɛ ne nkratam ne nkɔ yie ɛwɔ kwa bi so obu ɔso obi kwa so na ɛda didi wase awɔ ho ɛntra hɔ kwa change of government ba obu ɔkɔ the prison etimi kan say change nti abaya san foforo na abantu case yeyin ngofie etasi obu onso onya hwe so obedam nti wa obi bi wo baabi so ti ase de mekan wa obi bi wo baabi a wa fene se wo pese enka we the change of government abai na dwuma nkosoro ni bibi nkosoro emienyi na dio hwe mamenka asem America Donald Trump ba ye a wo so obepam se Ghana fo senso anfo yi obi ho no mo a enka no one nanam wote ne bro no so nanso enka ne da obi so comporto no onko disco onko party enso ye babo na ba ninya ya kwankyere de bia me kase obi a wutie ye bia no se ye ka kwankyere a me kasa kwankyere ye nya ne kwa kyese wote ase o se papa no wote ase no ye ka no ne so wote ase no ba ye no aboa amane ye nyina ye be hu gold son ye nyina be hu gold. It the person me catch you, but this is a time I said the baby actually waka because of say new king, new law. Now law no ababuawo anamuawo chisa kwankyere. Send ya utie bia no me say ekoyema wo ankoyema wo kwaja kwankyere na tren wiase. Ana muye ne yetima mufuo no so no. Ene ya sabe ya to abaya wie. Ene sa government a obey obi shining ebepie obi su die bedum enti antra ho ama odi enum bomodi tu anamon na anytime bi aba country bi abeto ababia no so yo bi a secret o so yo bi a to man mu a esese edai ni kwa so tra fa akon esese o pe ba bi fa na o do ko sha akwankyra se akwankyra so maka cho so ko di for sambo ho na o de mawa na o du fie na sa abronsanfo be yi fruit mu a emfa wo pe enye de esese o ye okay wa sa frenti na de bia wo a ya de number kan ho se wudu fie na bibi wura fie bibi a frɛ odifo benya kwan anya daje sabe odifo bi akɔ no na no man ko na wo sa frɛ no ko mu atem de nya asɛm ketwa odifo onye milk onye nguto onye milo ono de ya kwankyerɛ nko a so ba hankachi fita wa fa wa de bra emeje no no kyranko ya anum kwase mo ko ye no ono na bibi agu ti wo se wa to de bra na we mpo na be ti wa dambo ubi bi da ba bi a sebe mpre wa tekaka eno kura de te fa no ko di for Samuel no bi babu sase hen fa me se manhia o manhia asase konkron e wo Kumasi ya akura bu sase manhia bebi na otumfo e bro no so yi akura de obekọ uduru on ma filling station number na de tu dwa no ye be po e babo number na last but mo de fa number no na frɛ na uduru ho a enya yira akura emirafo kura timi uche omo omukọ okay iti bo mo den ne kwakwaja kwankyerɛ e wagya bɛbɛ na busu afie o ofosu efa number ne san tu dwa no okay Kevin ya you ready na me mo commission no managing commission ho commission no
0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 odi for mame mo konshe no na omanfo nte de nyankopon kasa fa mu ye menshia hemobwa ejaba family house se otoni ayen to bi bu kwasia obi ji ojapade afiri onsem yale krankro daw so edam krakrakrakra edam ne de ofosu de waye krakra no menshia hemobwa no hona obi se enten tan chekere no obi se ya promise na ne afeli no obi se hwamodie da no so obi se omabusuam de awo ho ayedin awo wono kwa wale ya awo won da ofosu chese eniema akasi a enipa kwa no ma ba besi nkomesi honhom da obi ebi wo ho a awale okofa be ma na woni be ma ne be bra edu se eniema ya yie no ne yayi na si etu ofosu sa eniema ni nyina bi hawo na eniema nkoyie dia menhia hembo na jaba family house fana be ba be pie ama susura no be da wo mo akoma ni nyina ajaba family house ho na nyankopɔ be fie so ayi ni nyina afiri wo so etu ofosu number ni ni de otie onfa number no 0246 0246 0246 66 71 71 17 0246 66 71 17 17 050 050 45 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofosu ye wo kumase menhia hembobo an ejaba family house hona nyame ja kokko na so atumi ni ya adwuma eti ekere nyame ya aduma cancer nkoso ba bia eka menhia hembobo an Ofosu won se ye kwa America de firi okọ Israel ya kwaji nyame ya ho odin eti Ofosu onim said me catch it one one now better than I can. They say now woman na Sunday woman ma maybe buy. Okay. Ashia me Sunday on say me adwuma. Be say na ma me no baby o me di free buy no mo say Sunday me adwuma. To mo bedu one am say no o mo nyina ho ye ba. Oba Ofosu o da kai mo wontu me nya hwe. Dem sa to no so a no ano no me ma o ma na to hanky ba pagya ko so me di gu no so me dem sa to no so no wa sori. Ofosu say o mo se ma me na no wontu me ni di ntimi nya hwe ni say o didi. Ofosu eti said ya adanse ni si kwaso enu a metenase no yalefo o ma anifra e bi ti at once e bi say Ofosu eti de watiwa wasu onye bibi nie wa yale da ho a o de mo mfa no mra manhia hembobo na jaba family house ho na dance dia kase adanse a ekoso enya ize ne yesa ba ye kura de asai if say di jako ankrofo no ho tete no sai titintintifo ti un kan hwe amanate ase say ya fa be ma na o Israel ya kwaji nyame ya ho odin eti Ofosu onim said me catch it one one now better than I can. They say now na Sunday na woman ma maybe buy. Okay. Ashia me Sunday on say me adwuma. Be say o mo se ma me na e ye menhia hembobo an. Okay. Ejaba family house.
Hone Jakoko na so 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 050 45 88 454 0578 40 19 yo kumasi me hia hebobo ano ejaba family house ehona jakoko na so tumi ni yadwuma obrempon Oforisuo echia ahwefo ne etiefo nyina o Israel ya kwaji nyame ahoden eti Oforisuo onim sade me ka kire wono a na no betena akan e say na no na sane ne omdi maame bi bai okay ahia me sande on se me nya na se ma slemo kakra mateso Nchama mentade dada ni nyina bi kome Oforisuo Jakoko na so a adanse ababi di adanse na me koye so obrempo adwuma na oye ni nyina so no adanse a enamu ba no hu say yes se me ni ho a me ba no beti di made eti Oforisuo 17 0246 okay mi tape no dimhwamo tape no dimhwamo eda yawada mebo eda yawada mebo odi for Sompa prayer council center odi for na hyenkom se oba santimem ha MPs ahodo no omo behwere wo makonwa ampa abam na abam sa enya asem ketwa odi for da yawada ye bebo sa tape no ye bebo amamanfo ase nanka the abisi and the see so say me ka kire o say akwankyere miensa ene bae ewo asantimem ha ese do pesuo wi ni no oye onko su kase ni nsuo miensa eda kwan and decide asantimem ha ba no say asante region man to aba no na MPP for fa na say o ma wie aso ne ba bia ne nipa atu adu ma odi fo ntikom ya sa akwankyere na ke beda no eno an ke manfo no be to aba no kanye se amanfo ankoto no ka amanfo beto pa okay enti no yawada iba odi for yawada ye bebo tape no Kevin MC afo no Kevin na amasa amfom so na ba ewia no twa ne kama na menim di ntia eno to odi for da yawada ye behwe na yabo tape no kama if say wanotene sa dance ye no nko ade o say di MPC ni na MPC no omotete won ombelu su fuck ma akase be akase be hwe form ombelu su pa majority me ko NDC wa o ma hwe ho kekede yakwa yanim ten ena ye ko ye ni odi for Sompa prayer council center kom sha wo hye se MPs ahodo no e be hwe form no eno ena na campus me bo akira wiase amansan nyina no wono eye toamfom o kan ye abam na abam amana ye nwanwa enye nwanwa efrise Yakopon amano sunsumu aniwa odi hu ade e de ko akirichiri panipa entize se die na akwa akosie yo eda wase ti de akosi nyina ne se ye bo nipa no bono ya nya information bia emfri ne nche no ehwe hu se babi a panifo se babi a ye chichira boa no hwa ne sane no ti ye de ne ye ni e de ko Light FM na nipa oton forms de ma ye na efre no Mr. Danso ono oton forms de ma ye na oton ma ye no nso no o sign on my receipt ejiska eti ye ko no nchen enene eye anase ye nunu bobo nsem ho bad na yi nyina se enipa na de wonfa na ni se ye de enhu no aye nipa na wo bebo jeng wo wa ma na dwuma yo no sure na receipt ya no osama mo no na company dini wo so ana company ni edin wo so na why na de receipt no bre no o se enipa bi na de receipt ni bre no enipa no so wo de buy no susu a o hia o se wonu susu wonfa na ni ehun nipa no na wo de ma pragia bi ena nipa no ye de buy ba so odi na ni hu sa nipa no so no enso so eno ye buachi bidin eti de kasa nyina mu nyina no anase de ka nyina ne se ono a yetu a forms fee no anase o sign ye ma yetu scanning nsam no isi ono ho na sisi yeji ye bibia de afri nsam na chese ekwa bi so no company no a obebo na jengen de me fan se CEO no mumu nim no
yɛdim no na mmom mu tua musika ma danso ɛno nti sɛ mo ahu company wura ndi adanso ɛna twiro receipt mam to mo gye musika afiri danso wo mo nkɔ mo nyina ni ɛyɛ asɛm foforo na mo ka sɛ mo gye musika afiri danso wo no development bɛ na abam ɔde amamo ana wo sesɛi bɛwacho ya bono ana ase enada bi nere odada ye ene okwa ochina sei ene okwa sei etidi ya hu se yamfa ametu bodi mu na mo nka bi amaye ya ehu se odi enema bi ede edada ya na so oyi opeso odada ye na se skano ede ehim eno nti ne de abeda na adubadafo mo ka no osimu ye group am creative WhatsApp group edu be na oyi bi film adentina na oyi bi film group no a ye creative ye no anaso creative ye no enye danso no creative ye sa obo no de o send jingle no ma no boy no ono creative sa group no na asem o kan nyina ne say obi abe kasa anaso obeka asem bi ewo mu no we communicate wo mu no emfa sa group no anaso agency no emra ho no obi yu afrim it initially no de kan yi nipa miensa bi e de efrim abra musika wono ho abra yiska wono odi mu tu kwan sure na mu tu kwa mo de mo passport nyina ma na na well cho ase ekoye online into no o ma wo send forms no a wato no na watwa ade asende no it would send no no amount verification say wahu scanner so yitua efa sa that 1500 no yitua fa ne mumu line ba se ye di ani potin say hu no so de lalai afu ye ne de hu no etiye de ne ye hwehwe nyina no say enka ba bi ye koto forms no ke nipa no so benya identification bi say e bi nipa no yi ni mu no anase mahu no eti momra na me nko na mko kire mu na mko gi musika ba ro no so ni mu no etiye de nyina no say ya jiska de afri no ne ba sa Light FM penifo ma mo maso ate say omo client bi obebo jenge wa ha wadi mu dwirim mo pena mu hu no mo penifo aso ate sa be ba cho empenifo de mo aso ate adenti ye hu no say enipa no a oton forms ma ye no mate wase me ne wa wi ase ate Name enipa no oton forms no oye adwuma ma Light FM as a company eno team kaza kamobo manager amane se nipa so masi enam ne nsa so wa issue receipt amaye agye sika ama one company bi tiasa kana mo adwuma ko manager na te se under you se danso de woni radio woni microphone what ma say ada na mo adwuma no manager ante ana se omo mpanifo ante be also eno de yentimi nye sabat initially no ye adwen say e ka betu ho na mon e de ama police before say bia be call company no de because Debbie I was saying na kamoma adwuma no panifo te e bia no so means bia komno be pe nipa no be bo dawuru no dan sem be san adwuma panifo no ho as Light FM na modi akọ police ene sa no mo ni omo ani ni yi what ma say jeso osu sika say na akodim 2500 enti mo dodo nyina no nti mo keka musika nyina bomu musika say na wo Mr. Danso say ye hwe group no a ye create ye no a almost 40 na e group no see ye kasi ye create by 25 times 40 krano which is about to I feel na ye calculation o de ka nye calculation da we watch ya asem wo me watch penny pine pom to say pacho nyame adom ya fra wo say me pacho ye frame Osei Kings wo so ko Canada ni bi me pacho ka ko ede umpe Ghana si adwuma bay me pacho me ye adwuma wala ba ye tonton blenders ni rice cookies ay abrochi adwuma na ka wi tu so say na akodim me pacho 2005 wo tu ya ma hwan me pacho 1000 I wo me ye me kutua no Light FM front desk me frɛ enipa Mr.
number omude tu dwan me frɛ ti me frɛ nipa ne direct me say me performs na me nko light fm me kwa mu front desk wa me kwa kunya forms ni bi ampa me di akire ekɔ light fm wo na me koduro no me koto get tia tuntum bi wo ho ti me de to nanim na o kyerɛ me sɛ me ntwɛn no oba ampa o the forms ne buy Emma sign receipt ma me ti ho no mu je 1000 me first payment e course wo ho no ti ye buy ni o mu kyerɛ sɛ me fill forms no ti fill forms no iwie na o kyerɛ sɛ ye ntwa send no ti ye twa e the number Emma ye twa send no enti ye send ni wie no on my date say within 3 days ye send 1005 Emma no ti my number ye 1005 no ento so ti no o de betum the last day Tuesday ti me send me the man Monday me send man wie ne fe de group na e wom no o me kasa bi on ka hwe bi wo be hu ase we dissolve groups no we ye free group no enti ye nua baako eso trans say de ekono on ti ase to onzu create group fro ye na ye victims no o de atum enti ye meeting say saa de ne ehu nipa na yesika akodi no de nipa na o sign receipts ni mai no se wonim nipa kro na wontimi mfa ne sen echa ye de ento so enti ekom na Mr. Danso a o ye adwuma o Light FM ono ene di sa adwuma no ti atotu ye ne ye hu obi ana chese ono na o si ye de ekosi ne so o Light FM ti ye ko ho ye friend no ema wo ka kire lady ba ko o kan ho so ye victim say ma on the step no because nam one cry sika kese no wana kansa Mr. Danso wose de nam one sika kese no kra odi no omo twen na ankosi hwe na na apia mensa nam one sika odi wo Ghana ha no ankosi hwe me pa chan ento no so de ne nkosi on so de no mo on the step no enti lady need the two group no enti ende de o kan na de ni bre by pa because obi ade ehia no ti sa o kasa asem na isu akura na de wo na de de atum na de request yes they request here so near so here e buy okay twa me kakra ma de wo ho na me beje na sa di me mpoa se na mo akura sika ye nye enti me kakra wa bedim no nti no ti na ye se wo so fa na ya asem wo ya asem kase o yako na ye ne Dr. Patrick Entwetwe enkomo simadu so emra cc ono ene PM capsules ene PV capsules abadwa so eno ane enkomo last week na enkomo no ama me ne wan say yade nipa benya so a na ye yade kuro ya na Dr. Patrick ne ho dance ya metumi adi a kire wo no osua na habadru ewo France abruchi mem bruni fitifita ene kire na duro no no beka cho say haban no yete na ha no kwasi bruni so adua bia etu yade ase enya asem ketua eno nti so call Patrick natural hater eya bibidru so ena yeditu yade ase doctor memo wakwaba yenua penipa impumte say wona metumi nti bibia boko na wonso kama pa Patrick Lodge omom ye adwuma ho no omho ye bia ho ye ena yenkon general mate obi anya chefa mate ja se me boss ndija be boju sama me na ya ena yenkon general beko bedasi minia edi kan da se de manyankopon so ma na otwe akwa property asombi Patrick Natural Health ye wo Ashtown imrum kageti ho no abibia MTN4 office kase no no na wate so me kwan na jabunkum e kwan ketua bi na pai kosoro ana kan free MTN4 office na efie baako mienu de tosom yensa sefi no amni wo be pa chaw bibia ni atwe number si to ye wi aye ni nkomo wo de twe number no to ye wi a ana o channel pa obitima free bibia wo ntiase efo wapom den hu wo frɛ ni a ye bejo so numbers ni
020 81 62 351 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number si ne didi juma bibi e kire wadwen fo opom de hu bia me pacho frɛ na ye ni nkomo okay me pacho stroke achew aka wadwene nipa no kasa no ezisusu yi ne sey da ne boso wɔka na wom saa ebi kura de se bi umpreduasa kwabrane ne dandan no be pacho ɔkyerɛ Nyankopɔn de yenkwakyɛ nya yinhia Oforisuo wo se de bemba me ka kyerɛ wo se eduro wo ho sɛ wonko obi afuo mu a wo so wonko na yeku ani anokwasem hwɛ me ma wiase nyina ate ase sɛ Onyankopɔn obo wiase wɔde tumi ni bia hyɛ habam a ɛyɛ adwuma enti sebio se stroke no akyew nsuo firi wa no ba wa no achim wo kasa kra mayi aka adwene no woda ho wontumi nsɔre ɔkyerɛ Onyankopɔn de nkwakyɛ nya titititititia monso no mu mo yɛ kakra na mfa ne mra emurum kuma se ya ashta ya anase bi omuto agrochemicals emurum ho no a first no na hospital bi wo fe no quality hospital safie num ɛhɔ na Patrick Natural Health ya wo sisi quality fo na firi hɔ de ntia be kasa so titefo no de ɔwɔ wɔnya 50 60 ho akɔ de ɛfa ɛhɔ no mo wo mo ma no and was akwa na mba wo me ba akwa na me dim baba hospital nti tete quality hospital no safie num ɛhɔ na yewo bibia kyere wadwuna na besam de tu dwa no na wafre Oforisuo men kan kwa akyiri bemma bia obemam kekawo obemam tutu ensamba bemma no se obemma ne city affairs no e fon e shrinke e yaketwa de pacho tie ni ye ɔkyerɛ Onyankopɔn de nkwakyɛ na yinhia nyasa obemma no ebewu Oforisuo asam me kan se ehu ba me so obemma na bere ebewu kojoto hwɛ this time no enipa ne mra hospital no na condition no na do be a third stage even sometimes child refer to confanoche emia the rubber and a catheter koto mbemem enti won pese ye de catheter and a rubber betu bemem a me say bema unso bemem kekaw ubemem tutu ensamba bema no se da bema city affairs phone ojo so de mu pa mienu ti bi wo ko private o chimpe na so fita bi fibe mu ba dodo no a se bi bi ba won ta ne sa ne da bi nyanta na aba wo na Johnson ni mu pa mienu eye problem na aba Johnson twa mu nti Johnson no e ba we prefer ha no we apia fa ha nyasa wan pe ho asem anka de oho nie before so obema no ebewu no tie one day we wa Johnson wo ko Johnson Oforisuo ubeyu bema Johnson emma che de katita koto bemem na katita yenya de to bemem a obi a katita dan de bemem bia wo fi bia obeka sa brand ya asem a wo kan ya no kro no wo kan si skani ho a forget it because Oforisuo uze Johnson I was sent in the skani ho a ubetimi de akwa because Johnson na eba wo hu no obi ko pa ayire timitu na moja eba ebe ojo so no etimi ba abrakwa wo hu na basa enema mienu wan pe ho asem anka etimi dane conscious na fi de moja eba na moja eba na moja eba de ba nse wan do esi onya prostate cancer anamboa sesikani ho pa obutuma ye operation ye kama
I idea back open beba. Ubedi kan. Ubedi kan. Enti misraw. Bema bia wo tie mi won tie ni yi. Ubemam kekaw, ubemam tutu, ensamba bema no. Ubemam hu se bi e fon e ye ketwa. E na bibia nto adu bia bra Patrick Natural Health ne mo. Me pato tie ni yi. Bibia ha wadwene fo opom di hu bia number si ne didi dwuma. Frey na ye ni nkomo. 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 If I talk tieni pa say the mekan se wan pe ho asem kan me see one day ube wadwen so okodun so ube yu be ma dwen so ne ma na no pa ho a be ma wo hwe be ma bi ho ye be ma kama otuni ne yiredi ahia bibi amfiri mu ma oba no so the same thing oba itim bunu mane bunu ne nsa boso be ba ko mpre mienu entwa ada na be hye ne ha na de bia the problems na de ba se bi enka won ho bema ni hiem pa ade chia won san frɛ no ana se bi bema ni hie wi a wo so bema no ahu no na anyema fitafita bi wo no oni ni hie wi a bon se nsuo no enam na hunom si ya na asan ba basa awo ade awo no ɛho yɛ den ma de pa chotini yi pa enyina ba bibia ntotondo ba ne hwema titititititia bepa cho diabetes either type 1 or type 2 say say yare we no nema ba ku mi ne be mo hu so that problem eba wo so a etima wo ye kese bebre eba wo so etima wo fon ebi wo a anadwo akodun so yi yakodai obi betuma dwon so emprenu nkopi mpredu ansa na ade ache Johnson baba sa ono onye ayo esu Johnson baba sa me pacho tie ada se wo panie ana wonom tablet odankopon de nkwache nya wo chena ye hia wo Ashtown mbrum kageti ya hono a bibia MTN for office kase no wono na wate so me kwan na de bunkum e kwan keto bi na e pa koso ana ka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa hwe bibia kire wadwuna afre number si ofra ya baje ofeso ne enu odi nkomo na before somebody number betu dan Oforisuo obi wo ho a saya le no wono so a omo no ekrotu o moya ne entangu ntem de pacho tienie pa ebi atu emfie num ni emfie duni emfie duoni ni ekro no nwu ada de pacho o kire Onyankopɔn de yankwache ne awoba mema no bia mo akɔyusu na haban de me ama kire o mo akwakote na de ani musie na kaja na fa kire ni ta kuro no so ihu Onyankopɔn mu asam ne kuro ndo otumi ɛyɛ simple ebewu ama watumi anante yankotwa wo nan no yankoyɛ hwe me se memu oduro ni bia ma pancreas na ayemre no se bio entimi eni sugar ebe ni padua mu no de susu se nka kama ede me padua no entimi ede ni nama no no me pa achaw titititititita ya mo nu bia mo akɔyisu ama sugar no efiri mu kura aba ekro na atu no ewu me pa achaw me de ma asem usi no Oforisuo Oko hospital doctor say o cartridge no awe cushion no awe gregre no awe enti wontimi ntrase wontimi nkoto wontimi nkwanwesem wontimi nware wachi wonante a gogro asa okotudwe ebeyi pepacho tieni ye Ada say rheumatoid arthritis and also arthritis. To pay no come Africa. The pacho. Bamaye mo no be na yusu. Kase no a emu ya wo ya. Kase no a se bi apai
into two pains no kase no a si bi wonya accident ama na bu ana pai ana adwa na afi na kase na ka no ho no hwe enkase edidi enyini enyanwa ne papa di a eno atimi ko no ho etimi sraw si ade dade ahye wo nam ahye wo nsam but still what pains yeyi dade no eso still out pains wachire kase yi untimi ntrase untimi nkoto untimi nyehwe ya unim se achire kase yi entry na ho efa bia etim order from flat enipa mebre wo fi si am no kase ya ho police uboko fie na no den enkomo ko he ba atwi onu ubedi ba se wo sora trans sei o sora nante no ontumi order from team me pacho mate order from team me pacho onyankopon de ye nkwa chen ya o chena ye nhia e wo murom seka se na pai seka se na dwa cartridge ni na awe anakushi ni na awe enti ma ontumi ntrase e ma ontumi nkoto ontumi nya hwe woti ya wo no mpenu ebubu ogu fom efu sisi e de ba fom baka se de mako na asraw okay o chena ye nhia ya wo Ashtown imrum kageti ahona bibi MTN for office kase no wono na wate so me kwana da bunkum e kwa ketu bi na pa cost wono wana ka frame MTN for office na ifie baako mienu de toso miensa se fie no amne wo de pa cho bibi a kire wadwena numbers ni sorry 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Ipacho PM capsules no die ukọ pharmacy bi abenya bi eno die enye hospital asem bema bi a waye mre upeso ugina brand usia na wote ahwe untimi ko sinanim no waduro no eye waist pain body pain bema wa ho odin wo fom be pa choti ni yepa kopet PM capsules any PV capsules to and your herbal shop bia unsabeka bi famienu anopa mienu anwumre 1 hour time ansa no odidi bema me say wa ho odin wo fom odi ya no ba yale bia ha bia de kire oba hospital ho ne ehwema ba se wa ho odin wo fom de a ko pharmacy na herbal shop bia wo se wo pe PM capsules the pacho bid manuasi numbers ni na yen sorry 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 if I trouble for no bet was any details na ba WhatsApp o say details na ba your package no kama ya da send o if I trouble ma wie ntim betumi afre na ya di nkomo na me nhira mu nyina no okay ye ne Patrick Natural Health na etwetwe nkomo no medical catch or say papa osua no nyuru eyo ewo France abrochimem abibiduru nko a na wode edi dwuma ewo na so ye no na enipa sisi nipa ewo Ghana ha odwene ho a wonte ase na adwuma enye wo dia ede na wo sign receipt with your signature me ho na mente ase no mente ase ne wochena eso ka ho baba nti o sika se na wo mo me pa cho mi sika 2005 and wo mo sisi e wo die 2005 pe me pa cho ayo tie hyehyɛ be na mo ahyehyɛ se mo digi musika me pa cho hyehyɛ ne se ye adwen se ka ye de ko police station nanka o ma handle case no amaye ti ye ko police station ho eko ye nipa be 5 as 7 ye kwa no mama ye twro ya no asem se ye nko CID ni ekosi ni so ye CID ni de Derek ene ekosi ni so Asokwa police station Asokwa enti omukazi ye nko ni anti omunka bi enti ye colleague ba ko nso ye victim e de betu group num se
police ni CID ni na friend say wakwache Mr. Danso wofa Danso a wo Light FM na o ton forms ni ma no wakwache no wakwache no ye ne amanti wasama ne bill enti sasem na o kan ma ehun say no Foster obo na wo kan ebetimi aye wofa Danso na na form say group na ye dey afrode ana waji esika because yen e dey case aba untimi nka say watch nipa no ablaye ni enim na just watch no mo amode mo asem koda posifo no mo amfa mo ani anko hu say watch no dabi but wase mo amento wasabe Ghana no enti asem ne twetwen aso ne ka say dabi said ye niamasi ko no si ampempani fu amfa nda o mu a ofadanso de esika betwa ebedwa nanka eno nti na ma yetu wanu amode bre mo say ye de bedamu na de obia yaka. Okay, producer Fred Mr. Dansomame. Fred Dansomame says here. Haksa mixture and capsules. Sell drew we any kotofufura abansumu. Haksa capsules and mixture. Ye osa tamfo kesiye pa. Na sa yem kuro osa no. Said ye AC edi ni penya no. Du papa ebetumi atu osa se haksa capsules and mixture. Ena onomo ebetumi atu osase eyeyam kuro na osa no didi abui wa didi abui osa no aye kan no eduru baabi a wanhwe yi a na ma wo so ete efiri se sede waduane die besi aye no eduru baabi a na aye wrofo papa eno ti sede wo behun se osa no bi eye wo no eduru baabi a wodidi a wotimi se wodidi kakra bi a mo se waye tan wafuru no aye tan eduru baabi so so wodidi atumi se wo honam eyo ya na so wafuru na nkasa mu eyo ya pa duru ba bia otizi wachiri kase no eno so haw pa yi na wo moja no so eso ete eno na ebiri ba bia emi ehu se osa no bia ye wo uja nan kora no na moja enso ewom eno ti se bia ye osa no ya hye so pa osa ene pese hawo no na haksa capsules and Mr. idea ba dwa so do Food and Drug Authority wajia tu ye de etu osa yade ase ewo Ghana enya asem ketu akura oba pemfo onum haksa enye ye sa ona wo ma akoda no fo a unimfie edu emienu a haksa no untumi enom orofo eduru yade etu osa ase ena mekamfo ede ama na nwumre se haksa mixture and capsules eno ena badwa so a yade etu osa ase na fa ko awko a omanka na obetumi anya biato na also watumi de akon osa yade no na also wanya ahoto no uduru enkran ya kanshi drugline repash ventures ubenya bi ato ho na akọ Medina so a Randy Pharmacy sa ena kofodua so Gamson Pharmacy Kumasi ubenya bi wodani heba a ewo murum Ashtown ubenya bi ewo ho tema so Letter George ubenya bi ewo ho eno ewo committee 2 Ashama so Okush Pharmacy ubenya bi ato ho kaswa Jukad Pharmacy ena takwa so was ebibiduru fie na wo penedodo nso atode a na odofo wakọ ahoma wi so na watumi ene omo atwetwe enkomo 0240238310 0240238310 ana 0203822855 0203822855 eno haksa mesha and capsules eno ana yedi two osasem Liberty Conference na said robi modofo yenko na Liberty yemfa na ase emfa makropo twediampon efrise one ye diniyi afimu eno ena omahene yedubu achini food for thought say yemfa na ase emfa enkoma makropo twediampon na Psalm 107 verses 1 eho ena asem tripo uyi edi free yem wonwum tuomu no Mama Esther eba de nyom to ba beji Yakopon etata Minister Kwame Jedu ene Moses Soke ene Kwaku Jesi Mama Esther Nyameche omo ene de enyom ebeji krupo twedi ampotata edanu nyame beye nyame na ne ma enso ebeye ne ma
ewo Jubilee Park memene da 21st December eno na ye de na ase rempempa de koma krupo twedi ampo wade a waye ede amayen was come and be blessed, oh glory, hallelujah. Liberty Conference na efra o sabiri mu na ya konto seminar ye express group ye kosuan de ye koye adwuma ye broni krom na ye ko a express group na mekamfo na media ma Kumasi Accra Tema East Legon Takrade Sunyane Tamale Bibiani express group in office ewo ho rofo yemfre wo mu hi ne yemfia konto sem emfa enkodano 0249 0000448 0249 0000448 express group na mekamfo na media ma yakonto sem yemfa enkodano na yese the code anon from so kakra baso enunti eduru ba bia pesompa na wo bebre pa enunti mamrante no ensai emechinchim no na omu chinchim no ne brofo enom de ato ha no omo se yen riskane enu ya chinchim buza akwakoto de yeseda enunti se wo peso nya new Sompa TV no dia na ewo se o mamrante no riskane de ema ho Sompa emo akatua papa enunti hwe na riskane ebebo apa na Tabita Clinic se ena anwumere ebra na so ye Tabita Clinic se china da wo ye adwuma wu na jade be na rekoda Tabita Clinic wontumi tu ase ma infections and diabetes prostate no yekese ntim from so aba ho honam nyina da ye oya duru ba bia wotumi so tempa honam no hono do nsa emia wo na ase atom sa ena be ma untumi enwo ba na troma me no papa o boka yi ya asem kesi o usisi ye oya ukunsia ni asisia no wagim liver no eho akana eno ena Tabita se me kancho se fabra na so ye na onko emfa enyew na massage ni mfidi ahodo on pa de laboratory pa de ene therapy no yemiemia wo no owo bi pa no pem tratre no o se me kancho se prostate scan no memene da ukuada ene jawa da bia no free ewo waso ye ahojo da ban Cindy's Junction ho na behu Tabita Clinic na okọ enkran ya wo sunwane takurade takwa obehu wo se anopa no so ken no obie na dwuma no ewo ne mia ye bia no nan na watutum wapon eno eye adwuada ekosi fiada Tabita Clinic se fo o yade be da no na wo ma wadu papa ennom 0260 1962 19 0260 1962 19 Tabita Clinic and I make for na media amount. Order for Wabo Heba and Medical Research Center wo frewu. Wabo se men kancho sa adwa to adumanu eho na obisaye. Wabo se yade bia na obetu ase na wo de amount na afi no ekọ na wiye. Enu nti no ye na yadefo bia obetete so eye promotion. Every 16th December ekọ 21st December na so ye bia wo man Ghana bia no what so 30% here obesho pa na free head screening no wodo be fam na mum enuru kakra wobetro de ama no eno so obete so na wode ama Kumasi ado ato adumanu eho eno wo official town eno eban DJ restaurant eno ewo Kashoa Sunwane Zinko eno ene immigration office no ena edi enhwani mu Tachima so oni Kente Royal House no ena ebenpe enkransa adehyeman gas filling station ho woko adwira kwantempo no so no enkwansa ho na abehu no 0257472506 0257472506 yanko free screening no obo heba any medical research center omo na eyo enya asamketo akra the nation's anchor ya already show be otie na onye obi akase da ya kan sa asem we say enim ejumadi a edini ha ebi fa ne sa agro so ya na ayebinum so feso mbetwen na problem aba na oma babia nti ase efiri say angomo fa futu efiri tetia ke ya wo fidie bi wo ha enyi nipa bi metia esi anya asem bia na betima kan medie di senka meto aye say na nado danko akufu ado sisi de wo hyehye o man ni ye 1 month yansa no wako wahyehyɛ dum pempenso bi sɛ o kɔ abrogyira 5 million medunyame sɛ America no kame nko ame nko bi because me tot be kyerɛ me sɛ America duru 5 million dia ebi ewie mu duru punani a obɛmi abie ne aka nyina gum Ghana fo no pɛsɛ onkum ye na nyɛ sika na abafo yemu sɛ amount ane yenuanu bobodin sɛ bacho sɛ hwede bi so lolo fɛ kora yɛ sɛ na sɛ betafrache obi aka nkomo ati sɛ yie
amfa nkwa adwendwen mu kakra hu ne se komo we de mu odedodo ndi ebe wo yawo akire na ye pian ho disika akɔhye se nipa yi nsɛm na wɔde ate afam ɔkɔ na afi aye ntwetwede wo ene amane na abeda yetiri so ye gyina so de aka ache ne otifi a wo hwɛ ye se abrochire ne kɔ ne nnafom enti se wukodi abrochire hu nkɔmɔ a mepa tɔ ya mamunye duru ya hunu ba bia nkɔmɔ no kosi ya nya adanse bi wɔ ho aya nya obi asebita flat o ye nipa ni surofu obi ɛwɔ nkɔmɔ ne ho na amana ye de anum ye mfatu bi kyerɛ mo se nyame adumu tie radio ni TV stations bebre enti de okɔ TV wona nipa na ebo advert no yini owo di ni ba ko ɔka bi ewo ma nipa suro no kakra wo hwɛ program nim se katachie beze mtukwa akwa ni nim diskana si usu wonie no otimi hwe na nim gye a na afi nko ko ye na nkoma hwe ne ma hunu ne hwe we die TV abo advert ye ko wa mu nipa no kra ye nhia ne da na de na wo twen ma amane to ansa na wakoye hwehwemu atizei na nka amane ma no nye sa hwehwemu no mpempisi ye kura sika ne ye tu anamo bi obi afutu onyinya ye ye fanse nya ne ye ade etobire bi kura na ayese obi tie obese no emse nini aso bi tie enko yie nti no ye ne kokom di akọ afi bewi ase no na panyina okura ne nim de panyina abọ ne bra na afi de wo kyira asem ni mu ento aso mu ye besere wona wo fie nya nto wo no nya hweyie na wo mututu o manam se de se eba kontisem ho a na atimi de asomdi abetena ya boboa no na branti aka je se babia wonam bia na somu ye ne kye wo hunu za nipa ye tete ya nyina se waje wo mu hoska wo mfamra me de da me kan na omuno kotu bi na me kotu waso bafo obi 20 billion de bechew obi 1 cedi o mfa nchew na me so me kama sem se osisiri priest abraba ye bo obi sisi wa ye sisi ne bi na sasabo nsam kura ne bawu se ye me koku na adim sika dwane ya bia nam bia nka ade aba ka bia wonam bia nka ade aba because oda na wadwene ka jo se ode ne ka kotua obewu kotua ebe ye osa usole na wudidi a kotua obewu udwale a kotua obewu nka wudim dika nka menko wayi mafirim papa anya hwe abone nya hwe o nanso minuanum ye be kekan wanye eda wo ye wi nti no onim no koda no pa se eda wo nanso obi se afutuo se na o magya na obi asisi no na mabrabom no woko ye be sere mo se ye de ye be ye ne ye betimi ba mo am so mammo ni nya de ne se munim se mo de mo ade akoma na opesu osisi mu a mo mammo ni nya de ne police station kura de asem ko a unkura kakra de mo a na chidie no kura de ne me say radi nim reason ti obubo nsu atwa ye ho hia ye dement tron makwase ye nzisi quotations na wo ho ahodo bebere unim hwekura wo kan Roman 13 obekiro zo sa ahohom na wo nya radi na bo won wamfo mutumi ni o mafana nkura wo mokwa obetua na wo ye bone so ka nti obi ye bone akọ mo muntua ne ka na onzu nyanza man tron hwe nipa ufiri se nipa we meni na dini ye meni ni bone nipa we wo ka sese na ope medini nyina aba media me kan ye ni on peso de be mame no wasa ma se nipa we tirim ya ne de no wona na no aye proud na wo na dwom penten kwa sam lo se asia e kon yi bow awo so be ko fie za kromfo be hia na sa ha wo ya be tros no nam sesen antu mi mu bi de mi nim de intimesera mo hazo mo fa tintu sumi yaso amonwene ho se yempo ye na amaka de na obeye e wo so odwene sa papa anya hwe abone nya hwe etomre bia ma hunye hu manipa nsuro kakra be ma de sa na wo so wo ye na watima kwa ni go nipa fun nipa bofo anka one boni mu ne sei so wo so wo gi ade sei ma provide family de ma me wanya kura anka me frɛ wa fei na nka abotoye mu mre omfa ye hwe ba bia ye hu wa hwe mu ko o nyina wunya atema ba ko se nipa ekura meji ni sika okobo obosin ana nipa ekura se service after ye bosin a na yire ne ma be de die be jojo no ana sa adwene we nyina bibi ni nwene wono de okọ na obeka ncha me koku adi mizika se eyi emfa boni ntia boneka nti wonam no akeka bom na aso na bodogire na akotena UK china oba wo se wa bobra ye beto ye ni ahemema no ye se wo se ya mobra na nka mizu misika na obi di akobobra wo baabi eni onya mobra no beka kwan mu ni ye nyina sa start abrabo no foforo ni akon akoyanim etimo kwa mo nkodwene ho ni amonso mu ye be ye na ne ye so yo ya ata mo china ne ma akotote di amamu ya okay omna samoa yo fosho bema Asem Mpe Nipa yi o ma ba fi hache o ma transfer na nke pen se ye ba hwe nanka ana hye ne esidi edwuma no nya so de wasem ba ye na mfiti ahye na yare ko ahye me mu nyina be di adanse se
Voice when nipa omo osika ko kamenye omo nyinani na madi omo ya kakra o chese pressure na wo me so no omo no say me dakra na but na akowie se na ye ka asemi nipa ba miensa say na se be pe omo ha ba o de same na nyawe obi asu na niwa voice won say adwuma ye hwia no ma bi kakra ye nwa bi ye nsem troni o ka ehun bi e no ye adwuma wo Light FM. What's your friend say? Danso. Of a danso. Kwan bi so no. Ye nyina try say Kenya de ho gym nanka 7 predrasa. Panifo ye omote yi. Omo so nsaka de se so omo ope. E wo mi se sa sika omo bodi ne de. Edrume bi abroche investika kase enko. Edrume bi abroche ankasa ne investika kase enko. Edrume bi so ase o sesika. Na de ko cause so bia na ne connection a odi ye adwuma na mmom sha sika ye kodi ne ho no mo hu fa so bia e ba so nti e be ka ne se wo hwe kwan of fa so gi sika no me wo fe so nkran me wo fe so prampram nanso en sisa na oka ekosi ye ne anwa danso so me wo me meti asese ofosu se yetre na so bi de na dwatade beto so se ye mo ne ho da wom na mi FM station eti ye de ye soma fo ye bebo emmom ye ne edi akire ho se nipa somasi ne office ni ansana ye de akire ana ya bo ba de kwaye ne se ye nwa danso ya o ye adwuma Light FM according to panifo mo buy office che say ono na de pen esi paper so sasing na your friend say e send receipt na receipt na nipa ne de ma no ya wo sign unim say e no ma bia nkoso a won hwehwa so e be ba so but oba na ebusa no wo se nipa no kura o yes ad no kura no woni no but wan kasa abobo ya bi kura na emre bi no de sa papers ni na de ade bi ba e no kura se nsem bebre mi wa so na wo sign receipt ma emai ene memai o mte ba mo ba nyina nche se nipa na danso ne de ne ba na so di ni wa dansa san yi no 7 predrasa ono no danso ni kura na ono so ni mo nti we de wo mu eni danso no mu ni no danso so ya friend ni ne kasa ya ofosu ono se nipa ko ni no afei na asem na kwa kodura school police station na no funny things e wo mu ni se mama ko ye case ti adanso no e wo school meboa na mom entia enya ne kire se omuko ye case no se police ni ka jam so do omunko no mbetene ko omun so koe no se be man ti di omuti ya nse police ni ne se wakwache danso no no asan be no munti sa se Ghana munti o de bia me ka me si aban a wa ba ne do abako me se ya papa ai friend mama so afra mu swan ya ade ese so hore we ohwe wo yi pa di po ye corrupt wo adwuma mu so wan hwe wo adwuma na obe no enko so da minim se police ni timi chi obi na ono asan be nu ana wa pa obi amana be na ba abra complainant no omo do so ba di amfra ba kokura ade na kwaso Ghana asama ye kan nye Light FM na sabe ye ne yeti ye de adwuma hyensa adwuma ne mra wo it is a yen mane fa baabi a ni ebo ye din o mu se dan Asompa din ba beta ho nanso nipa no nsamoni ti na chedin je se me te kasa bi wa se wo se na mo akura sika kura no empo atwa kaka wo o menua nanum edu mre bi ndi ne kan ye no ofoso e normal dane woni ni hia na afa de oba ya hanu ma kasa obeka no opie firi akwa na afa ne kasa no akwa sa homaso bi e ya bam but enyo obi asika so ne fadi se dan so kaso yi ni hu afrase mu ayekwa afra say ai Light FM for penifo asem ese mo ban because baby be ko bi anipa no wajiska o ye adwuma wanyi yeso adwuma Light FM asem esi no enye nipa mo anko na asi o akwa no kra mate se ese o da so enenam eji amanfo sika se de asem we e ba mframa mu no se de be ya enkodo so bebre because akwa no ya za wakọ kentom ni ade mu nyina yate ni nyina emo ye be se o so am company ni din de say Starlight Agency Agency eye hwan dia
Foster Obono. Foster Obono. Foster Starlight Agency. Or the amount for to Quaco Canada. I know I said that no office and so pram so much that no office be anywhere. Na kwa be ne fa so dance no nya receipt. Na na sa sika no mutua receipt no twama wan. Only problem no. Danso. Di na se sanka danso no. Sisi no de okeka no kra utie ne nkasa mu oni nipa no kra woni no sa no peso kire. It is a receipt na otemo mo sa sika ne oba bi amoso wo sa from dex was say no. Na sa de wentie mu se ye papa kwa amche woni mu bi. Ana manager wote o alight efe woni sa de won bi. Ye di am be pi. Etimi da me ka che wotie ne a nye ni na sa no na ha ne kra ne ye ka. Because didn't buy any fight ya say ke babua mo bia ho to no nanso ya nhwe ye ofoso na mpanifo ekonya ba bia ka se be wo ye hu ni panti asem ne ba se be ye pese be ka ye dia e wo ma ne ka ye o ma dia ira ye hwe na mo mo hwe freelance wo ye ntimi nka ana o mo ntimi nka abe o be dance afrim enti be bia nipa ne wo bia ye bo ho dawuro se nipa ne ye krofo e criminal ya wo gigi amanfo sika ko eti sika na mo gigi ya ne de wo ko obi afa so e de ko na brochire abrochire bu ho ma ya ka ne bu chire wa connection ba no e bi sika kakra bi sa na tie eti e ba sire se etia ana dan so di tie ana man na mo se friend se no de ne de Foster born wo tia ana wo di bi bedi wa mo kan hu se e fraud no fraud amafo ye nim bebia no office bi awo wadwo mo sika edu do fo so e fa sia ne enwe no ba nyansa fo ebu ni be yan kana sam ye ready be free chaba ye wi a krobi wa krobi to aso sa asem ne ko asko police station se kumasi a police for kese nyina be bi omo bia kese ni nyina ne ya central eti abo no na sa anya ya police ne ko asem no ba ne sem no so ye se wa che danso no no che danso no ya bebe no abramu amu ko e complainant munim na sabi wan ne nunu no a ono esreda okay eti de advance ofo Jank Natural Healthcare Complex, order for Yanko na Yanko ya dia se wo pechi number 2. Dank se men kancho se mfidie ni nduru pa de wo bi. Na enuro no enso ano nam ano hye. Odo hye mfidie no hu yade no a no de ano aduru na wo de account. Dank se baby a was specialized pa no a eho de wo de fa na feature wo betumi ahawo pa eye namsan yade eho de wo de fa na feature ene utu ase ano no enyojo ya de stroke utu ase sa ena yemkuru osa utu ase nti di madedia eno so utumi etu ase orofo dank ewo pechi number 2 oni City Life Hybrid School no ena ebo ho pe yenko na yenkotu ya de ase na dank ba ye emfie du nani nanim enwu ase da yenko ni kotu ya de ase wa bra ya fom kwa no yenfre dank ewa homa wi eso 0244017556 0244017516 no Dank Natural Health Care Complex 0244017556 yanko dank wo ni kotu ya le ase Lawson Beverages e frau no na odi Dureman capsule Dureman Peters so abadwa so na Dureman Peters no twetwa bi bobobi na ho enye kama pa aponto anya badinto no nyina Dureman Peters ene utwa bia utumi eba bi pa edi na pente pantan ene ketua de bema bia no utumi edi ni nyina na oba de so wo wie na onya Dureman Peters ya ebe hyehyɛ kama 40 days wo kwa so de obi abon sa wedie ni wawo amususu eni Dureman Peters na mekamfo nam de ama ba bia tonsa etu nsa nyina no ubenya Dureman Peters ne bi wato koto bi ko pub na so te so emfaso 0242133577 0242133577 Dureman Peters and Americanfo na mediama order for ye court na asem we no abrɛho Sister Patricia owuye ewo New Jersey America abrochimem na yonkofo Mariam Boaten ene Abigail Yeboah ene mamienu a ugya wom ho ekoye eye gina ene shanshan bobo omo pese omukọ saa nkodai emua Mariam Boaten ene Abigail Yeboah omo edanfo pa enso ene Patricia wonya ne baby ko pese omo ekonkodai emua so ohwe TV no so a Sister Patricia wonya ne baby ko on the TV no so no na ne ma agina ene shanshan bobo ena sabiri yehwehwe wo mo ewon kran na ho akohia se Patricia na yonkofo Mariam Boaten Abigail Yeboah ompeso mo konkoda imuwa eno nti wo a wo betumi ama yehu gina
ene shanshan bobo no omo maame adam fui pese okọ wo emwa eno ti orofo se uhun kodai ana se uhun abusu aku ofirim ewo nkran ya fra homa we so firi se na yonkofo no pese wo boa nkoda no ewo kwai bi so 035404528 035404528 obaboa me yehuno no yebema adeche nwanwa so enso akọ ede ama wo mo maamitia Ofoso be mama menchia tiefo nyina biem na babia ofada nso owo Light FM wo bia no nso no ofoso be ma wonim dia won said na babia na tifi nso so aduro no sebi wonya akwada na sanfo nso we say watena wo say bia wo mana ba beto wo kwem ofoso be ma beba ne say na ebia wo difo samu be ye na advert wa ha say de wa ba be ye na wo say obi ba ho a won kan kira wo sajeje wo se woni na akwara bo se mo mienu kura na maka se wo se senyo se won kan kira wo sajeje ade ba akwan na wo se obi ba be pa bia wo ton ne ma bia oba ha se no ma wo ba be digi ni sika no ama nipa ne signature friend would do signature ato receipt so dia mani pa koro no that means woni nipa no ato kese binti na sa de na timi akoso no and me didn't know Yaw kakra self also be ma hwe ne kasa wo kasa wo ba se no be sempre no ofre but as asem na na se wo sa toto ba no so no me ne ho ya me nwa kakra eti yesre nada baby a asem na kwa akodro no e ma ne mfa nye se na mo ansi kakrampo enko baby enti we so nko baby a vo so be ma da bia dada e ya ka no fidua mu ase no nyo obia e na ne kra de boneche ene nipa o maye no so mo doso obi ntuma go fi ye na de enti mo anga se bia sika ne ye sika fi bia na se enhye da nu baby enti no enti mi nkọ baby a obi wo ha wonya na ade enchew ena dade bi su twa dade mo onye na adwen se o te radio so ana se baby bi sa wonim baby bebre enti na bia bibi enti menye no so far so didi no onom ne de won hwe nye de se na fata na ofo so be ma abroche na bia ebi wo ho ameka se krampo mo de ba se bia adwumakuo bi ena ebo mo hoka enti ukwa wan fie mienu be ya adwuma de ate enti sika na omo de ya na wo mu nam sa kwan no so dada nkofo agi won mu nsem sika enti no yentu ye nuanom so bi no fo se wo mu nya ni da ho abrocha boche me so ma yi mu nya but odi anya odi ane ho obo so be ma ha ba wa ya wode ayi your friends 1000 ekwodi a che no akoka iraki wa hu amane ode ne ho akọ akotum enti sa ho kire wo my Ghana mu ase no but won search nya wo da ena so enti sa won sayem enti esra mu ada ye nua no mu ase mo pele nya kwantuo mu nko na obi hyeble ehye se by force obi kontina wo se ukobi woti wakura ase kurampo na se obetena se abobra nyame nti obebobra enti yenya se bia bibia ba ye ne nipa bi enam kwoti kwan so jeje nkofo nsem sika ya ni kwan se basa and because of your system no eye weak na emra enya adwument no obi abo container bi kulampo na ketewa bi obi dia kora beko na eyi your friend is saying choboso ena ya ne kese kakra no oti wade ni party am say me ya travel and talk enam de ni pay to kwan no ofa kwoti kwan so ogije nsem sika no de akwa akoto treasure bill be bo so miensa na cha awo ama no wo wani be ye dia be pre na no na eba ne ba ne akote kakra de ama yes amanfo ablabo wo wunte no empanyimfo nhwe Ministry of Osei your friend is saying there foreign affairs wo mo nhwe sa ne ma ne mfama yen no bia obeye bia no for so be ma won hwe sampa ade na wo kana ye no klampa no for dan so nhwe no for sika ne mra mu your friend is say menua mema ne menua ma no wa de yira wo pa kira kwan wa de say yira wo pa kira kwan enyu obia na ye de ne nsa hye bo asema ne ye yo so be ma meti ase no ma meje nkofo nsa ase ma sa ase ya edafa ho ye dai obi so oje but anyu obi a wona wo tra wo ma ye je wakokọ me ma sa ase ani mo me mpene ma obi se wo meje ejofo so be ma se wa de yira wo pa na obeje mo pe so anu wo pe enti mu tuo na mon anamontuo eye wa ba ha se num so obe se ye kire wo han ye be kire wo han obe se odi sum te kire so ye be kire wo sum
no ma hu se bibi wo wi aso for so banya se anya ne sa ye betena se no da mama for so ebu amanfo kwase enti no me de ma no si ase ma catch off dan so se ebre wo danim so pa obetimi ai bibi di afa ho e na asem de kasa bokon so no e ma ba to na se o kasa se wo hye nipa na roba wo hye na bufuo dia for so be ma wo we no ka ni bre so to so nso ade no wantua a kire bre ni apremne so na be ba da wo ka ma me fama no si ase no me da ase. Okay. Omo a sika na kokodi omo sika kodi nsenseme no omo pese wia bom because nipa no si wuni no ena nipa no so omo so ni no nti sa na tie de a ba bia obi yira ye hwe no Ghana television so to pese ye frɛ no ka jesa omo of omo enyu e ye enyu story ne sa no kan me boa se ye enyu story ne papa mo kama komanto ye mo ate na eduru ba bia nipa jeje force ne bonsam. The fact that say also oye media man does not depict say waji amanfo sika na mayen ka ho asem what ma say na say sa na etie no ka sa dia say medika ka cho say ekwa bi so mo yen from so along the line because dance no ye adwuma e ma Light FM enti ese na ka mo report man Light FM manager na if possible be kwamche dia what ma say niye musa no say contract na management na san ye ana say danso na san ye na ko si o mfre wo mo enti mo akwa bi so mo yam fom so mo fa management na ho san ho na mo ko police station officer ni ko ase kam ye sa kam ko management na ntimi then you push it to the police. What am I say? Enti kwa bi so mo yam fom so we ye kan e be kwa koduru ba bi no de oti kumase ya wa mie na somie na wa mfa badwe masamantie nu so no anase program we no afo be kwa kase ye ko bo Light FM achi of which am more Light FM achi na nipa ku bi a wono de bebo na jenga na obi akwa issue receipt with his signature o ye adwuma e wo Light FM friend dance no na sam na meka na ka me pese cost of to pa man o masa mo kan se mi na jinja me pa enti aka ne yiribi wa ba ha be 3 times ye be kan yira ba kire no because metimi asi so paper say adwumakuo no ankasa wono issue signature no woni hu bi mo kama komantum ye 0243 585878 ye ma no ene edi nhwamo pa yenyusu live 0243 585878 na ye mfamfa ye course no mo kama komanto yakwa ko ma mebu afusisia sa ne ye no ano brebre ma ba to hello majo so katachi ba bi afrefre udi asa de omunya ne se radio station for na gana omuye ayidodo ebi se obi ba station ma onye obia na ordinance ma to no na mabo hu de wura ma ne sa na omu zankrofo ayi ba se mu ken ara ho and ya wo kan me no ya adwene na so no ekwa bi so no se wo se wo ba be sponsor Asem Mpe Nipa ye be kwa akɔhwɛ baabi a wo ye adwuma hu baabi a wo te ye nya adwuma tra sa okwa hye wo fa onfei ye onfei ya ko ya ni mebre no ma menchi a producer okwabu na ano bandi le chinye nkwase ofa agiria aka meke na se na no program the same thing sitas na Sompa ne performance bano hungry ewa ye ni hu se we also pedia bi very di ato ibi se ka se di mo pekiri ni pa ma akobe 24 to say also bi se ska ka pe no se ni ski kuma chopa se bi Light FM ye nu won bebiri ne mom ba bi ade ni ko free no e ta se nkom ye ho aduma yi ni ska sofa ba bi ska kwa be di bia mi ye no on fam ka mom ne ga na ye hye da shi no okay na a point of correction ye Light FM na me no manya nemum danso a wo ye adwuma wo Light FM of danso ono na me ne nanya anwumire na ne nya menya ye no bi kura mpanifo nim enti na me ka kire mo say mo ye mistake ase mo bo management na man ye that this is the situation hello yeah adwuma dase mi wajidi so omu bubu enwoma ese no obirikofo state omo form Asem ko so
The pastor there will be comfort. I'm not expecting the sure pante. Yentio. Medasi. I mean, two, some union present of me. Take the contract, Brema. Your best friend. I know more money now, and I'm going to send you planet. You know, by an year now, send it. I don't know why I never can't. I will get a club in young Kwan. I think it's me, and I didn't need you. Or you know. Hello? Hello, offer. Yeah, baby, I feel free. Offer, my joy. My joy so brew. Offer, make us free, and the Okay. The many of the human account, group in the counter down sway, sir. O can na buy. The counter down sway, sir, and the men known from Timentinama. Okay. Down so I, sir. Down so you see, Cataract, you see, and the go for cancer, which I say you will pay.